ketwa kra ya ka cho se bronya bosome no ne da etoso edu enso enene 17 December 2024 krupo twedia pabasa yadom wakutwa nso ane nankanso papa we ene boss ada no Timothy Yusuf sa princemas seek the kingdom of God first and all things shall be added unto you ya hwehwe awurade ne tene kane na dia ka nyina da wode beka ye ho e wodwumade we so eso twokwan wo kwatwa so wo panini wan eso twokwan wakwa so wapanini wan ya bokwa ne kwoto asuo no fretete wadoma nkoma mampo kontonchi obohia kumanana mambo kontonchi obohia kumanana amen ya mponane piao ena dwumadie we so anya asem keto akra efrise yakeka kono okuafo okwa adwuma pempino ya na wopon sena utwumutan so ya abaya adwuma na se wanwu mpofiri mu a edanya no a obekwa ahomgie mpensen anya asem keto na yakeka krono na afe no enso ekọ na wieye a yebekọ akodi bronya na yekoda brem yekosuku no nwum bia ya na ye medepa no ye start say ye be start ya to sa nwum no a na che se afe no ekọ na wie ya ne sa osi akwa maduru ene ye be kwa wo fonchen so nyame bo wa ya ye be san avabim ye to sa nwum ya na chu se ya be makwa no ye twro so penim ti assembly no nwum wi ena ye be to enya asan ketoa ye kọ akwa home ene ye won sema kase pa ede emamu ne ena asamba ku bi eda prono so no enya asam ketoa obi wo ho a ade bi ketekete waseme menye biem afono me di asam na me pese me ka kire tiefo ne oba bi o wa ade bi abema bi di ayo no waseme menware biem ampa wo betumi ayesa onware biem ne mpo watumi awoba bi ade ato abusuam sa na bema bi oba bi tumi show no etimi se no eno ti ya na ema ho afono no a enya asam ketoa oba bi wo so obetumi atena so ndem sa Osei media mepe wedding sa woni na musa no na watwabra a chese enya asem bia efe ene ebedi sa nkoma we na ye de afiri ho ewo Asem Mpe Nipa dwumadie we so na ye ka kire wo se de awiase abrabo no esi ekro no orofo eduru ba bia ya na wa yo ho awiemfo kakra ebentumi aboa wo kwan bi so na ye be ka kire tiefo nyina se wo kina da eye finhia po Anote ya hwefo ane atiefo nyina da de obaforo soro ha bia nwumere no ewo se yetumi ma no afinhia pa afe no ekọ na wie ya ne sa na ene brebebam so a afimu ni nyina efiri January bosome ebesi December no sempi no an ye digu ya proso ne etu no sere ene abasa dodo no a ena enya asumdue ne san efise Asem Mpe Nipa yatumi asolve wo problem no nyina da e de ama wo mo eno ti se brebeba mu a afimu no nyina no asamba ne de to ya proso a wankasa hudwiu eyo nwanwa na ye story bia eye wo depa ene ebedi san komo no e de afiri ho enya asan keto akra odi for Samuel ne ho ye fa nwumiri o chaachem nyame ni papa ene wo fia omra Samuel abetene ka wo dwumadie we so sa ena the nation sanka ofalumba abetene ka wo hene yire maame abu akua suama bronya wo ya brewatia ne ho dodo no kakra eno ti no ene ontumi enkasa na producers ye no mu edi dwuma no eye kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so twamani na so a ena ye begina kokosa chi Fletcher wo mu epo dwuma wo ma ntawroma ena o ma hihye bibi na o ma twrode atomani mu a ene ye betu no sere ene abasa ede amawo na wo master control room wa MC a so a Kevin Oyata wadawroma ena social media applications na ye di atwaguo enso ewo so na Azuka enso eka ho a wa madawroma ena omo boss adwuma no ewo control room ho na wo Sompa TV so a ekoba jesi simpre mu bema woni David ka kire wo bi wa madawroma ena Sompa TV no ye di atwaguo ewo so kofro bofo mpa bema
asuketu a meyi pebre na Osei Aboagye Oforisuo ni ntin Oforisuo funtum pa katachie srebia bonchena na atwetwe kodi awu atwam yansa ne akosa menam tie adwam nam de Asem Mpe Nipa ko bose asase so kansampian wo se kampian ye ko edi akoya nim ena so adro driver touchline ko ha enam ne nam anya asem keto akra omna asam mo bibia bokọ de Oforisuo be manyankopo adwa mo de acheyen so hwe ewi asisi ya na mum afi pende de ngwase bebre nipa e kukuru mponi Oforisuo anu odin me pemba mano etimi papai peba obi a ne bebia ne shinto na utimi hu oba bi na ho papai obi won so an nanchi tima kwakwe madam fu bi o se ko no ko benya akra ke pebre na ko be ware but one way on we bit me deceive emum opeba na ware so no so boa ona abu mo ba kala afi mum de so obi so oba ware pa won twen na pa ne enu finfin because afi pende Oforisuo e de ni gwa se bebre nipa odi for sa manya Asem ketwa ade ha dwen pa so di for address kama no Oforisuo na won se chia pai vita na wano wa papai Oforisuo esa ha dwen na ya ni wonku bi wo edu pa bia na yebu no nkuto enu pa bia de a yemfa na nyehwe wo sra na yesrew kwa nkuto me ma me otimi chinkuto no a na odi roba gum na wodi anka ahono ache so wawie ni mo ahwam no de hwentia so atu ni mo ahwam ai wawie ni nku nti ano ne friend kwasi antemo the one kaza kokosachi na kan wo se friend kwasi antemo anya kwasi antemo wate ne du mebi a ya na ye nkuto mfaso wo so na woni se Oforisuo nkuto ye enku bi a se wo akora na wo so a ye de twetwe na opija nti Ghana ha no ye kasa ye ni masikafo bi o mo se nkuto kwakuko nota utomo etimitin kutoto so ato so se etimi de yes still nyane ade nanso ye ni asante mamu a Oforisuo se wonim na obadanfo bi ba ofie na wadwale awie na okotwe nkuto ebesi Oforisuo be bia wasem be duru no adapa dedi nemo ya na ye besere nkuto pesi se ne mfuturo ba ebi munim sra ebi ti mu sra ne mfuturo san abona na san dane na ase dabi sra bia ne wo strategy de sra nti abase na ma ni se ni wo mo de ya na tam se peneta nipa kokko nipa tuntum Oforisuo na sam ko von me no ko na beta fa ne pa nipa kokko nipa tuntum epefa no ya na enya akono isa Oforisuo na wo kan ya ese maye ko be se wo hwe wo mo na wodi hwe mo aka hu ba tuntum no ba kokko pa fa no ese ma mi na bi sawo o ba kokko no ba okay edu kwaku so an wa busa na na fa ni patenten kontu me mte se du kwaku time na wa busa no because then ya wi ya no ani kwa so na wo kasa ase kwaku yi Oforisuo ma fotie o pa o na se me ni di obi atem una busa me se nipa kokko nipa tuntum de na beta fa na enam in fact tuntum no pene fa wa na afa wo no ya mu hwe nyi no onse I say nipa tuntum abopada no eyi utimi fita na kokko no de ya unta nku papa tu favorite pie den tuntum ya di bury ason for ba kokko bi ada the nations anke bibi aboko de Ombe bi o de me kofa. So papa we so tanso an ebo. So awon ti. Men se na so. Na wa kun akọ ni. Kwaku ya po be kofi. Pa. O san yin po be kofi. Kwaku de mi kala. No duru wa yere di kan busa asem hese bufu o ha na bufu ni wa. Tu bisa no yie ni be kire se wa asem aka yete ya na ya ni. Ayeye adwuma ade mu ya bese. Diara ye di go wona ya ye diara hard. Ya nyame ya de ode nkwa chekete moda abodwe mu je di afusan ye be ka che Yaw Osei inshani ani di nka ni. Ene rasta foko ye meeting o baby. No so fa me kobi Jamaica fo nyina be shia. Nze me nations ndi no. Man bia no me no mu hia me show mafade me meet you na ye kama tina week we mu se rasta gina so say me ni Jamaica for no meeting aye na fi we mu na ya hete ne meko ya awurade waya ade na ye basi ya na ada siya college nyina ase se obo ade ada ma da bia da ye bia fidie na omo hwe na omo akire omo adwuna ma nema akotote dia maye
year no free one so koto nchen ya sponsor so awurade nhyira mo se da biara da omudo mo edwaton de ne bre se mo da huru na yeso so yenya bibi mfa support afidie na enkonko nanim omso nyame nhyira mo saa na ya epene de ano oden se ne aye kan afi na ma fili tetepe aha onse na nsen ne enani mu dane ye ma ne tetrotrum na nsen ne ma dane ya chese na areho but me hu say ya say city tidie ni mu a ye kokọ ni mani e kototie e de ma dia nya me wa ya de ye ga go la nya me wa ya de ba e bona ba so sa akwa ne so e bia da ko so hwa ye mani ma e kototie de ma e be chia ma me ni ta hotel okay otie di medie ne ma chia yewura opim so tumfuo se tu nya me kese ne nkwa so ba bia wo bia ya ye mfa futusem ni ntwim na afoforo so okay futusem no beba na yen kan kire wo dede bi se sompa chede no yegusu na enne se de nipa si aforosoro ha no miakasa ayeme nwanwa agye dodo no na de sompa chede no bi eba wochine wuku kametumi kura kameka se china ye da etwato e wo sompa chede eno ti wodofo se beye se ube register wudin e wo sompa chede nim na enhyira ni yedie bia de nam sompa chede so bebre wabusua e bebre wukuru no meka kire wo se wo china da bomodia ne fa wo de ebra wodofo ye mu e yanwa eti tomato so e side e niti napa e sompa chede na seye mama kurafo ntuma kata omadagya so a wodofo ye ma ye ho nye ha na empokura no omunya bi empam emfa kwa asode na afi yenko ne yenko yikrupo twedi ampoaye ne emfa ne naase emfa nkoma no efrise efri January ebesi sabri no bambo kase pa no eye krupo twedi ampon ne bambo na empo emframa wode ma ye home no eno kura nso ewose ekoda na se wo ho eno tie mama kurafo ntuma katoro mo jada adagya so na wo manya bia koyi krupo twedi ampoaye wa abra wo himo franka se awurade waye bia rade kanam so no munya santuma bia yankopon be bi osoro fence e dia ma orofo ye to abodo na gunsu ani ana adachi bi yensaka si edua ne bafu di a me wo gidie si ebetwa ne bafu se de tworo no eka no na tworo no kura se wanya ma wo nua no me asafro awurade wanya mfa amame eno timesere me nua bi se kitwa bi ekura wo ne yesika kura no a momo number no eye 0598 559802 0598 559802 and 0241 272 990 0241 272 990 edi beba tara 1 media and I said Blazer Foster orofo yibiu now so Shani yedie bia nam so mpa chede enso no Nyankopon ahyehye de mane mano oso nsa atumi akabi eye so mpa chede the nation's anchor ya so mpa chede de eduzuze na ye ka je wo kan kura de akosi sei na ye ka de acha dasan etie nyina se ayeyi eni iwura Blazer Foster ewo na koma pa ne na dwempa wase ne platform yi se wode beboye maame no makunafo enyanka ene woni bie na nyamesum nyina de awurade hie mu kena a edimu wo Kristo sum ne se obi behwe nyanka ana akunafo ndie do this session no a anka we hia asofo akukudam adifo mpanimfo ehia Kristofo aye wo Ghana ayese ye menye Kristo man anka yesoro hatimi yema because Ghana ye Christian country ena ye Kristofo so na awurade de agya yese yiwuyamuma emane nya wakoma hini se obema saade nti obi Nyankopon be hira ne ado nsa be so mbia be ye hira yekura saa asem wi wasaka ozi nyamesum nyina ne yedi nkan se obedo awurade Nyankopon ono nko na abesom no ado yonko se wo ho eno nso so ye second commandment awurade de ma ye na to so mienu a esese uni ni party a utimi nya tema e de ma no na afeni a etwato e kan ho se nyamesum papa ene se obi behwe nyanka ene akunafo nti onipa bia wo so ye Kristo nya na Matias Fosa so de nka do ye de anka ni kwa se pafie nanso kuro bia ya be firimu no man bia yetimu no ama onipa tirimu aye de na awurade mransem ode agya ye ntimi ni so eno na ye Blazer Foster de ato no se
ene ne okura no obo ade de ama no obepushi na nso fa wo de kakra besoso na afi munye durumi enhwe akunafo mo ne enhwe nyanka mo which of course enne bi edi animu a ye de kia ye bi no wa hunu nyanka dodo eba fia Jubilee Park o se your stadium ho ye hunu akunafo ahodo eba so mpani ama traffic chiye na se nipa be 3000 it me provide em obi anya no ntoma de ko ide a kire papa yi akomapa wo ene nsusuye pa wo se obema ye maame no makunafo nso asere na last year ne ya awerho ne se nipa ne timi ba ya mo mo na ni card kura betu na chiri na uduru ha na mo afrew papa mba ya menya bi ne medi kura me lolo fe kura na afi de adwumefo wa ya yade pa afi ne yade botom sika so to go papa President Foster ne ho awe wode ne de asoso aya ma afi de achie no no asa ko yifofro free bank ba ne asokete mo ba ko anwa ba ko afi mu ze no wa ye mere no aso fa aka no yifiri mu ntam because na kana ne ya dozo ena yenso befa boy ya bo fosu o chebi jefaka nso mo no de bi ma yenso ya de bi ma maame ko o de da foforo na wo mo no o ya kakra nso di atam enye wono awo ekom de no watwa kwan abeduru ope bibi okofie obedi etidisi ade nkeda yakoma so se emposie ma numbers ni bia nko mumpo mbefuma ba achi no kanyama mmoro so me yenya bi nso kete saafo no eno na wo na ado ntuma ebebo ye de ya no na yatima yesa mesrew awurade aye wadom wo de wo fa ukunu no da so ne wona tie awurade aye wadom wo de ukunu no onkam otiase edu okwa wode bi ba awurade aye wadom mo de matimasimu fie motim awurade aye wadom wo be ma bi ada bi ada han da de ma na numpo pressure wom ne fa kompe wunua bi ani kunu aka babi wunua bi asabeta frache ni kunu apono a owe na kira kwanya wo hunu ne buza nso okura nkura miensa nkura nan se mami be fa hin watimi ahwe omo we ni nyamesom papa no we na wo ya akire so obo ade ne munyam ne na basa no ene wa betena we no na ye nkai dum tu njirima ho ema daache uma ebeba bedi so aba na no me ka kire o se awurade asem se ye nanom aye bone oni ho biem ye so anwo mumuyo then it means so when nanom ye papa no omuni ho biem anu so wunhira no ebetena waboboa no enti ye nyina ye nye saa se ye tuma nya japade ama ye makora no ye de ye kra ye siga ebebo afode ama woni biefo na ma awurade atwa sapa e de ato ye ma ho aka jo se minim obi a oni kapre no ye ado ye nketengete wado afu na afu kra wan protope eso na wo bo de nyina na ye nyini wom no woni no de ache ne kurum hene o de kwacha ne sofo panyini no de chesika ni bi o kurum ho achecha ne sa wo no otumira no de abeche se na adoye na ebobo ano sa papa na afuo ye prot ba ko pesu afuo eno no de hwe ne manyina ano enne ne betime wie university su yapon a ye 200 million per 3 term ena mbuza asase kire ne sei 3 months bi aye de tua wo se papa me ba ne wie ye otifie oni bi ena mso wo nkoja me afuom ya tam ye se kan ye ko obi de kai twam no ye maame na ba fefe ba ya kama se na ade ne ko afum ade wo nko school was papa wo twa kama obo sika ni ho am de be hwentikue ni ye ma pe bibi kakra de na koto adwumam papa ni gina no wanyam niti was mpacho me number ne monye ade chi afre me was ade chi am frɛ na no was me okuma se fa oba ne bra o man lolo fe send ne phone so pam ko duru hwe ne resource akwa na kama was me hwe oba no nkobusa nkozu apon mu nkobusa ne ho ka bia mo mfa mere me na me hwe akora na papa na tima hwe ne ba no from nowhere ya adoye no wa ya to nti awurade bre na so so odobo no de ma ne ba no no so betimi ko ba bia wontimi nko susuma atirimu nya de ne wate bro na obeto aduane bebre agu nenso saa mo tam suches ba ko yemfa nchi obi eye problem ma me no kasa numire kokko gu obi de mo pro wa save abro obi on ne tifie kura kom de no so wo sesade akomansa ade ni nyina abre ma hwe be senti dibe na so chidi no obema na pro no de ni nwura mo makoto agwa me asa agi niska eno ne ye ka tro se fa kakra na ukura no fa wo de na ye mo no fa wo de na ye anwa no sadi no fa ne fa tumri ka bra so mpa chede fa be ma ye na nyame pa ya wada yawo echini wukuo ya wo ya aka 2 days pe na ye chama ye maame no ma wo so ho mra mu bi na omo gye no mo kanya minhira mo so mpafo a na ho mframa afa ofie na minhira ne otie ya eye so mpa chedi o omna samo boso yanchia yetifo ni ahefo mo we samna na wo kan man for the text message pa ba pa se Oforisuo ne pa de aka se mama wayade se wetima yebo atimaka se oba tuntum opefana ya na nkoye libia boga de biaba
na yani ayebra on my hene on so di daba se why bold pa akasa kwaku Sompa de na make se me bo abaso why ya de mo ofo e pon be kofi no why de be kofi ofo so Sompa de ye amafo ya de sa na e be ka no na oba bia ye wo ya no se entwetwen ya na wo sa empa so da se akato ne bro na kakra bi aka wa wutie mi kakra na aka fa be so chi fa be so na mo ano ofoso ye sister bi ayade se wo sane fo mo aboto bi gu gari no wa yade wo wanwumire ya so anti bi de ne dia ba wa de baba ye won krofo bi o we afide we nyi wo mo da on be fam sa akọ na enua ba no Nyankopon nhyira no kwaku gari no ose adem mpege na msigari ya ofosu eye aduane a betima ka cho so ko asikafo fi a gari mpa hoda ye de so sokom so kakra ofosu gari unya eno aso tapa de wono na o sugar wom o do pe kwanfa ya break kan wo ti pe na o de unya nkate de guma ofosu Ghana ha na time se du mebia asikafo ma no sister na ya de enti yenua ba no ya de se wokotra achim gare ho adwuma nya asem keto wo ose enu adwuma wo ya no na wachisa na nya boto be na wo de beboa nyanka ofoso onim de ma nyanka sem ya homte edafeda ena obi aka ne maame ofoso ekweto yanyinyini eduru ma bia na anu Saturday ya mekro mu dwaso mene nam krom wo sa ofoso ena msa cha mekem na ba ka maame wo ke bia kameda because Saturday me kwa juma but me kofia epre ni yaki ofa no sia ofa na sebe nkrofo maame nom na edan yen na mahu de mawie ni sika na de amama ni wo busa se na wo maame we ka bra se wa wo for sure ti du sa mi se ya sa na obi so akai ni kunu ofo so du bronya se ya na obi sabe ni kunu the way wo sine ne ma esi trase ko mu fia the way wo sine ne ma ene sabe ne yire trase didi ana hometia na efe ofoso etena se du samle se na to ani na se wa anya bia ofoso na de arewa ba ye kan ka bintu wa unhu ne ye kan wonte ase ofoso ni pede wo nyanwi ni panam anokwasem tina ye fa sase mu aka cha obi a woni ne tibia no so very careful because ofoso afesu se ya na homete ye nua ma ya maame nom obu ani kunu se afia nso ama na nyini buni aye da nti na du samle ya no wokai kwamna tiasia kwaku tiasia yaw tiasia kasamle bru nya dwi nka me no ma eba na nkone ne meye pie ene ewai eno ne ya fa to ye so se sa nipa ne ma ne rewo beje for stand ne mpanifo Yakobo nche omo me gidi ye se ese ba akofo nko an nsa enso nyame ani kata yenua be men a wo bie Sompa yi de bia wa fa to no so ne mpanifo Mr. Robert mo fie miensani ofoso nyanya no ho ne durume bia duru afise ya na no say ye koi a Heroes Park na ye che no ye didi ya na dade obu akwa wanya bi no asa to no botom sika ofoso de na kwaku kan na no ye che no ma wa he ya maame no bebre ye che bi na ye o enso nipa na de san ebe gusuru ha no nya sam keto wa nkwa wa nya sa ne ye nti wo mo ase ne nipa bi nti wo mo ase but wo kofia ko didi an anu nti na ye kan fo ma obi biara ofoso emre bi yakọ sika bi fie ko ye adwuma bi na ewu sika ni fie no ye adwuma na ne ba ko boy o frɛ ko sika ni kitchen na keje wo fie no nkrama ba 6 ne gum na nkwan na nam esija so sa Simon esija so yes ne we de o se nkrama na aduane na mfante to ko eguo na foso show eno ne ye kan fo ama Sampa wo de mo na ba obe serve omo ana obe feed omo but e ma wo fi nyanka ne emisia de ye ken pomodin frosura wate
edu mebi anipa bia pesika guo saa sika no hu ne won fa nye samre ne ehia hwa me ka sem bi se obi wo ha ampa ehia wo da bato nkwan so obi o wiase ehia ne da me se ne sika obechem be de ho obeya doye be de ho ehia ne da onko beg da nemo nkwan so te du mebi no fo so wo sika na wo chen nsa ne se so ni babu so aye because of nkwanti jane bedroom mebi bon se BBC a esini paso masi de ka we pa de we share ye nti wangu enye sa eyade bia waye ato se bedu sa time obema nyanka awisia mobrowafo ani age ebasa na nyankopon wo so anon so ani age ye bese ye nnuanu mo manya bi a egu bank de bia me ka me si coronavirus wi ba ye na se ka ye nnua ye wu a usika egu bank na ka o de ye den kaka solefo a sebe de bia ebo afode bi wo so asole bu a afia ye ebo afode yi obu a obetime nya afode be 200 million 300 million ofosu abegu osa be da osa obeti asole da mo ye kunani wo pe first 10 million dia tomako da there's a time fa froso ha be yi bi wa ofosu ye ma ye no amutie eduru me bi a se wo no maame no papa te a hwetirimu de ekoso ya na ahomtie o ya na ede ya na efe ofosu ye nyina ya fa bi mu pen se be akola ne maame ne papa ne ta odifo Samuel ya na tirimu de ya no wa ho a ne mu se nyankai etisa no kai ofosu mo no bu wo kai se na maame wo ho na me maame na ka ne wontimi nka na me papa wan ka ne wontimi nka na mabusu wan ka ne wontimi nka ehemu timi de bia nyanka fie me kwa na misu hwe na no ye kwa Heroes Park enkola bi wo a na mabusa ho senti akora wo oni maame ni papa akura kama na ye dan na akura tima nya du se ti de bia me se wo mo hwe nyanka ene sa mo brofo no ye bo ma ba so ofo so ahomete hwe akura bi a sebe ya boni tipa na akura di ogina ho be ka se obrempo bi ba ye dan na akura ni maame ni papa obu akura ya accident ni maame ni papa nyina wo abusu akura no ni maame ni papa fa na nko abusu mu da enu nti na ye kanfo ama o se samre enu nti ne wa ha ya kasa fiti ya now ya kasa sa for bro nyan ya ye de bekwa wiye entena ho na kakra kai bomodin furusuro na fa bibira wate wo maame nom mmerwafo mo ba wo abrantie sabi mpredua sika ne wo bi o ahoto ne wo bi o bro nya wo bedidia wo to we kwache to ampa fa bi furusuro ha fa bi funa mfo do so aye ni nyina na de nyankopon na ni ko ho no wo de wo sika ampa ye tro do ma obetima kwa akoto ye bibia ma betima hospital bia obetima ko wo sikanti na mmom ni bisa se wo ye saade we ye durumwe bia obetu wadukura na enya onkwa so wo ye de bonkwa ho ban fa bi frosora wo ye maame wo ye papa bomode fa bi frosora ye fa mo eno nkolai no mo so ni di mabro nyan o mo so enye okay eno ti wo kwatwo ne mu a o se sem wanya ma wunua no wanya ma me asafo urade se metumi aka meka se ochena ne dakura etwato na said your manfo esi frosoro hanne no wochena so fa de bra wate ano te momo number no sika famu a 0598 55 9802 0598 55 9802 ana 0241 272 990 0241 272 990 edi ebeba terewa media anase Blessed Foster. Or of one of them can say me will say last days are dangerous. Afino bekwana we say ya na ketua bi aka no akwa ese kutrebini de tato fitano ya ne munsem edri ye pa na wanhwe ye ammo ho banya na wanhwe ho su ye a wanhwe ye 6 ebetumi down 9 eno ada me catch that rubber for say me kwa bantam no eno ena ma wanko entumi ama meduru eno te eno ada ye tu adroba for say ebra edi tuoi edi akire eno odren pa eno nto mo hwe Ghana atempon so yie ne mpempi no eduru bronya seyia accident yesisie no ya na abreho dodo no a ena hwere won enkwa eno te eno ada ye de futusem ema adroba for say last days are dangerous eno ti omo hwe ehyen kanu yie no omo hwe kwan so toten na overtaking no over speeding no eno emfa hwe enkoma droba papa ne de woko ababa beduru
Orofo and the last days are dangerous. You can't say your mammy be a wood drum say. A cocoa band say a man for ya no me for a man for touch them so. If it's a good one, a bedroom about Tonyoma. Now what Tonyoma has sent to so no, Cassa be a befru obianum ebe bano, obenya no me, a friend back on a wee yeno, none of four share, one shed them who be a yadino ifri. Say a fino corner wee say ya. One man for one nam kumase mountain so kajetiano, and Yanem Homa Nisu Nana, obi a bedini gradia ko. And not your best ray, mammy, ready for say. And Pepino, the last days are dangerous, so dear. Mestre say, a nipper be a one no a basic assem, a wood jumbiano, Mestre say, your money a ye. If we say, Drew baby as a casano, a to me my buffo, a to me ba. And it is a minute yet say, a more who ne more ram, Nasa yan shall ye a wood jump. Ni nyoma ya ton na ya nhwe sikasem ye ni ekokasa tia obi a ebia na wonye nipa wo ebia na oye bia oya homa wo ebia na eyensuo bia wo na wanhwe yi akofa asem foforo e dia brewo ti ma me ya hwe wodwadie mu ye wate paaba efiri se ebra ye ka no esua ne mu nsem no ne ebekọ 2025 no ano odin pa nti ya hwe ho yi ewodwom ho osikasem ene nipa bia beba wo nchen treat ne kama hwe ne yi na saa yoba mu a san ni muso bia ahye de tia wo no ne nyina ebetumi esan 05513131 05513131 0548 na 3131 0548 na 3131 na yenko homane so na ye ne yahwefo ene afrefo enso enkotwetwe nkombo Sompa chede ene afutu kakra lazis are dangerous ye dia ba no na nyoma enkon kan kama 0551 na 3131 0551 na 3131 0548 na 3131 hello baby afrefre udi katachi Pani pa yentio. You know, Kasama na Asem Akupas and then so aji. The nation with the Mafa would know. Just the Mafa from Yakupon and I'm so special. But there was a car that how about oh, that's a nice Petaka, but it's the young Kane who could have followed part of Lord and the part of things so long. I have a dabit to me about. Yawa dabit. Okay, we cry when I'm from my clan in Yankupon in Sham. Hello. Hello. Yeah, dear, on Sabason. Mate, Yamisha. Hello. 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 Maybe a free would katachi. What's your friend say? Yet you. My Oh. Hello? Baby, I'm free with you. Okay, I'm free. Yet you. Nyamishra pa. Hello. Oh. Hello. Hello, good evening. My Joso Mammy, baby, I'm free with you. Make us a free tonight. Yet you. In time, Boko. Also, one time, do yes to be actually. Asem wo na asem no mu be du papa. Also, one time, do ye. Hello. Yeah. Ajuma dase. Mediano don't official about. Ujina run about no so pay. About no pay. Obiri kwamfo anoche ni ho nyini no esi ho.
The one is open to Wapagani tia hwewiem. Wapagani tia actually. Boduano ekurano. Na sikadwa asantema sunsum no waso firi soro ekurano. Waso sikadwa soro ekurano dende. Piao santema tiase. Piao. And then I'm talking about some place. You said that we keep working. Santema ya. Na hotel na clear the gas business from the Just okay. You catch that the media that sister. So part of the father the big new crowd. That's all. I mean, I think it's ready now. A crazy shot. Because what is the media the media nine and now. Now, I just I am now so you no, okay. Hello. 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 Baby, I'm free Udi. Free. Oforisuo. Aye. Mami yentio. My friend will visit his wife. Nyamishrao na wontre wa shim. Hello. Oh. Ya fom gina so. 0551-931-931 0551-931-931 na yeko emfa ko yani wo ye sompa chede na sompa chede na chi no hello Hello. baby afrefru di mame. What is happening? Hello. Meto kapa baby afrefru di mami entio. Okay, nyamishrao pa me mame. Nyamishrao pa na ontre washim. Hello. Hello, what meka? Baby afrefre odi. Oh, hello. Yeah, baby afrefre odi. TV ni biana. No, okay, so pacha dia no momo line no 0598 55 9802 0598 yeah, two TV no so. Yeah, two TV no so. Auntie momo line no for the sake of one more mutie radio no 0598 55 9802 and 0241 272 990. Edi baba Taiwan media and I say Blessed Foster. Hello. Mami baby afrefre udi. You can just let him go. Yentio. So far I miss my view. Good. O bompa and wa bag na coupon na bishra. Coupon na bishra kama pa. Hello. Hello. Ofrefre udin. Hello. Baby afrefre udin. Hello. Oh, lana hot. Esa ne fano ya na ayedin papa. Dodo no a na ode waye eba e wo sompa chedi ni. Hello. Oh. Hello. Enka ye for friends here. La no hamadwene. Orafo omanfo dodo no a anwumire omanfo se masendi sei. Ekoba ne sa beka se edi agoro. Na adanse a efiri sompa chedi nim eba no enya asem ketoa.
na me de metumi asi so pepo se adansidi a me maten wa fidie we so me ho adwiri me pa ene abrante bia wo frɛ edi free mamponten me ka so obi adanse enye na emo madanse a me aka me na atimi me pa eya abrante no so ye professional arm robber na opesu gya adwuma no na nso so sebeyo na Nyankopɔn adawruma wo ye sompa kyedi ni bi afrase no ye musa se wakokro no boni bi mana enu tidie be na akoda ne wo ha kodada a wo se nyame ntumi enyema wo nam sompa kyedi wi so no Nyankopɔn bebi osoro fence na wo de ama pa enya asem ketoa tetetu ba fo e baboye ntaba mu ye nam soro ye sai enam fom sompa kyedi enti fa wo de bra ye ko computer so dwedie emra sisia Bible said, "You won't brony mobo, but you have family ready." And nothing for one lady, while Sompa kumasi, Sompa sinyane, Sompa krans, afie bia, get this Sompa a bremu. Na young coming to me, this answer back of one side in Cateradi. Yet who afraid of people says Sompa at 2024. A basso lie, December Bosuna, Nita a toast don't crew, a yedaya wada. You people that rada, I was Sompa kumasi, Swami, a room hotel, opposite here. Na fei ekuna fono dia mode betum ye dia mawo be saint wo want to ma wo emu wo anwa wo betumi dia brain e wo sompa kumasi swami wo sunyane so wo betumi dia ko sompa sunyane night market ho enkwansa so wo betumi dia ko sompa kwansa Ghana Commercial Bank building no ho na se wo kresika na wo pesa wo de bedi dwumadie bia number wo de sika ne betu so 0598559802 0598559802. Edia bebani Blessed Foster Anatara One Media. Some papa dia mo ye. O ko ko so mo so. If you say dia mo ye dia. Ti say bin si dia. So what is it now for? Enyanka, anybody. O mo ni bi. Try to say. O mo ni bi. And so what you mean about my so everybody will say I see you who perform. Everybody will say so we perform. Everybody say we say more can say I perform so well can say fa wo se dwumadie na propose pempa obodu ponkom onyame na doye dosu wo de beye bambo ama woni wobusua Sompa akyede 2024 enyanka ene ekrofone so omo bedidi Ade. Cinema no tutu oba mi ntimi kura. So wa. Ayo senior. Me ade adanke ba product ama me ti be bia me na no mu no chef. Danke ba product. We dank extra. We no ma ba ho tutu ni na ebija. Senior na misisi ni nso e misisi. And also have a problem there. Senior. We see dank proke. Okay. So we no dank proke. Okay. Sisi ya we ni na ebija. Sa. Really yami someone go back friend danke ba tonic. We ma go mi pa na se na mtumi ni bi. Na mtumi ndan so. Me ni be no we no. O chale me taibo pa. Sa. Si a. Dan fight okay na so say. Koko ya bi betena me so ma me jana ho anje mja me amu janko na afi esefifi moto ntimi kwa mfa moto ntanase na so mi sia dan fight okay aboa me pa yini na fro na yiti ma dena ho na e fi beti askate boy ya Indro ba pemfo ba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA agegede nkratwe atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beast Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beast Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beast Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beast Chicken. It's halal, so everybody can enjoy wherever you are.
Call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Yanim ten and Pimpi Yana Metaka Cherono, and Sompa Asem Mpe Nipa. Yay, and a cheche kuchenkua, ye dear to punch like Cassasia. I said bed at the bed into me uncle and fanyo. I should be and ye na ye perceive them. Na and semi be why yana ass fem na abro. Oh, the Obananya transe. Ma memoir quaba. Yeah, Yan wama o Casano and more pajama mwati. Memoir quaba beam. Pacho yeja. Impom to say, Pacho nyaminadum. Udin the saying, Pacho midindi imoro zuira. Offering him a buyer. Dodo no frame me mammy. Dodo no from mammy. Offering him a buyer. Pacho me through a cropon. A croupon. A chuma cropon. What could some see on the bed of Osei Aboagye seven comwa? Pacho, you need me couldn't neti ho. Ah, your friend will say, Pacho, your friend of Mahmoud Ali. Etanasi beye 9 years to 10 years, no. Many bemba iti honum, ye dema ye demu. What will say? Me pacho ya nyaba. When now atra and film crown. Ah, could do no. Why you're one dear? Me pacho I. Come our bush for kama. Me pacho I. Dear Nessie. Me pacho o worry me baye. E dema menene da. What me di mba. Eba dem honum no be pama me. Wo mami dem separate. Ena me ti dem no. Nti wodi mba no basa. Na me madwane na makọ me kọ na wodi mechi asan kọ pacho na maba na mpanyifo aka na maba enye ba kọ enye mienu enye miensa sesi na woye caterpillar driver na wotwi caterpillar sesi de wo tukura wo so wo ebra office obra eye adwuma doka ho da wodo woye twi caterpillar yi obefia debia on de no story ni se woniska debia no story ni se woniska mi a mi san ye medwuma so a mi ye adwuma kra na obefie na mi ye aduane kra na mama na manya asem gise mi ye aduane a mama ni bi no wodi da wo pe no wodi da no bufuo ba mindi wosi woni de ayi wodi no kokot kra kwota mbra na yeka yenka ayi yenka no kore nti wono na numu nim kasa oni wonko tena bebi ndi asem ma wondi foda eno ani se me ma me yare nansen ya na me kosirem mo frɛ me sirem se me behwe no me koye me tonfula nti fura me toye na me ba ye na wio no boye dine ena me si fura no mintimi ye biom nti me kura maka nkyerɛ wo ena wo si me ma wo nkɔfa jambre me na menton ja no so wodi ja no ba
abobo ye mienu me tonja na enu na ye medua ni sika enu na ye semi na sika wan kasa wo credit na wo seka che me se mi yi ni sika emfa ye credit mi wie so a wo si sika no mi fa sika ni bi na mi fa nye lorry fe na wo nkotu na mi ntu abobo ya anaka me kasa sika ni ho bi ma na asan ya dani asen na me ne wanya asem ti me hwe sa asem no ma wo kan ye no mi fa meeting si so wo kan ye na mi fa meeting si so mi si de bi mi ntimi ena me fiu ena me sister bi me kan che me sister ne se se asem de me tifie akwala no me baba ko school a maso be ye hye nti won hwe so omo donko mi omo bokrom no me so mi nya bia mebo bi na me sister say yo ende wo di me be ko nti wo di me ko ye na mi nimu nti ka kura manya ba no gise mi sen free eyi ye friend sen mi free race course ekọ eyi pampa so akọ faka ansana mi de ko kropo nti me ko dro kropo no na ade asa na o ka che mi say duma na emboa me na mi su mi mfiu se ka kura gina bantuma any race course ho no mi tonga de no se ka wo ho no ekọ kropo nti se na mo hunu eyi ka na me hunu adwuma na ni so kakra nti ebedru fo no na mapon na mafaka na makọ andra echi wo bekọ na wudi uba ye be voti ye wo lodi ni me bebre tu moto so moto no wo uba no na moto no se wo kwam wusi mi fa pragia me fa ne ma no na mi si yo meba na wo san frɛ me se wanya pragia na mi si yo se wanya pragia de ende me be fi me ba ye boto be ye mienu kase mienu na wo lodi bode na mi si aba wo fa na bode wo lodi boto mienu yi ebe ye de ebe timi ama moto na ye de ase nti na moto ya ase no me kasa wunti na mi di bode ne ba ye enye wunti na mi di bode ne ba ye man fa bode ambra na mi si oi na se ma mi kai ma ka no bone na nyo nti no de bode ne ba ye ho nti no de ba ye da bode no kura betin kura wonye ntu fie se minjindi wo de ko he wo tombo wo free pe na mo be tombo bode no ena wodi di aka no so chicheye wa ma amanfo okobisa no kura se wo yere wa ma no bode na wo si ma obi embisa ne sa wa ma mi bode ni betin kura wo be ko so wodi 30 cedis ena di tumi ho 3 days to 4 days and I was sending me 50 cedis. Say 50 cedis no need to talk about no. 50 cedis no what 50 cedis no send here. Me free jom kwaya na me kofa me phone me share so no. Na na miss call that so na sa 50 cedis no. Why no mobile money. And I me friend sa me to my friend 4 times one phone. Nti me dware ye na me di ntoma bo me bo. Me ba no na boy ba ko bi han ye dem ho no na o si amaria wanya kolo. Da mi di phone ye di tempa na wo di matem na mi si aje jiu phone na mi di boy no phone e di ma boy no na boy ni di phone no koye ha mi nim na se wo be fie ho no ma me hunu de ebesi ampa so wo ba ye ndura ma chia no ade echi ye mi ka banku eye mi nkwan no mu nyina sisi fridge mu da mi ka banku no mayi bi aka na shedi ama no wendi na ye nyina ye da ya de chin ye mi wie ye na me kokra ne se papa ende me ko adwuma mu aba ma ka no tu me ka sori wan paso ma ka che o se je ye adwuma no na na wugusu ye adwuma no wo ko adwuma no ba mbe fie ha no bio me ko me lokipu ni nyina akọ na me de me nkasa ye na me fa me ne maboko na me pie ye na me koye me ba ye da edem honum no was kata ni mani nyina mpa me da so wafa plug da so no wo tutu plug no tutu fa ni nyina plug afa de nkwa ma ye hye fridge mu no o tutu fridge ni nyina plug bibia wo dem honum was kata nti sesi a me di ne ba ha me ni obia me kokoda na wasan ye aba okropo honum abeka mazem nti na me papa ne mo soso ne mu me mama ne mo ne mu efise me papa ni ha me mama ni ha mo ana mo ye mebusiafo nti me pese mo nka bi mame me dem a me ko han wa bo so 2 years ena wo yi me afiri ho no esembe hye meni ya no me gi dem no ni bibia me mpe me nkase won sum me na me nko me won sum me sum no so me di ama no
nyame nti don't kwata mu da nyame bedi me ne nyina ntema asema ma me pedem ne de me hia me dem na me ntu nkonkotana se na asundwe mbra na chesesesi ano unhia ne hwe me hia ne hwe na oti aboa so obeyi ufiri ho no onfa wo da ma ne ko be 2 years onfa ma me na chese wagya awade no da majai ma nya ne sa so a ebia me so me nkwa betwa so because baby a wodi mi si no da mi sugu mi yem so obi kura bebe di enima akọ baby edem honom a akọhwe de papa ne yedem honom na da wan kasa ukogina honom a na wo ye ni papa de sesi amene wo kasai ubeda he mi nyu hunu baby ameda sesi a wo ha ana wo ko ofenso wo ko ofenso wo yes adwuma ni nyina wie wo tu no moto akọ ofenso na chese won kwa ya de hihye fridge nyina asai uyi bi man wani wondi na oba ya obeye sansense mi udi se wo ho akuropon andra na waba ye nde na wasen koye se no nti na wodi waba ye na chese no na aka banku no mi ka banku no Sunday no na yi bi man wani andra waba ye no na mi ka ne hye na mi yi bi man wondi woni ne da dem ho menene na da ye wa ma wo ho koda na chese ne buwafu Jese wa tutu fan na wadem wa tutu plug ni nyina. Saa da na hwan ne haye ono a. Wa haye ye no papa fie. O papa fie. Ekoba sa ni nua no mo fie ho no, omo hu de waye. Die no omo aka. Ni nua kora kan kora na won fie no. Every say nsem we ehase enye nde na ehase. Ya worisem ye limam eyi ekropo zongo hene obia eni amba mpanyufo no obia tena asem no yi so saaka nti na sesi anu mi hu se baby edura still mi kuni se won change my tena asem no mi a mi wafi ho no won bo makohoma mi na me hwe me hu obia nim wo kropo ho no nti se me kotena mi baby na me hwe me hu a alhamdulillah mi da nyame asi mi hu se nyame soso wonim baby e wodi yo kan na se kire se me da nyame ase anu akotena ba bia adwe ho aya asem wo enti wo so odi wani pa apart from say otutu ade no se bete se wo se otimi de ema ba demo edan ya wo ne dem da oba no apamo ampa me ne tobo ase ma me tobo na sa asem we no anu ode pa because ekusunsum se edan ya ne wo yire dem na pa wo ne o yire da so ma me de kwa kuma to yam ma ne odi for Samuel enkotwetwe komomra sisi a because asem mi ase ete ase pa di mi te kire se empa wo ne o yire da so na de be pa kura na asie na wo be pam wo yire free danim na de oba afoforo aba be dampa ne so ye no me enso oti caterpillar so okọ adwuma ko physical wonim so ono na ebo ne hudu ye kwa bi so ye ko sa asem no ye beba mu ho ye ne odi for Sompa Broadcasting Center ko twetwe komo mrazia odi for memo akwa aba so for pani bibia boko de asedan kanya me na so adia kan ni ho aye fe se ho aye fe papa ho aye fe papa odi for Sompa no hu ne sa no ye ka sunsumnyuma wanyini wom firi se omo waboa wom won komhye mu kumase ene abroche ne Ghana afa na nyina no se ka so mo pe wo stadium a ahwekro mo nko waboa ni papa na odifo me de yeda bia metaka tremetifo no mahwefo se menya hu bibi kura no dokuna etoahye kura no e de me hu sa ben aba branti ofri Germany ebesi kutoka esafa plane ebesi prepare the first international airport na yefiri oba Force FM yefiri Force FM ani eba menhia bobo ano cancer di ne honam nyina akwankyere ketewa bio ablanti hoto no wo so one de one adi ene mo de ne bae odifo eno na ma misuro no ona ohu se jakokọ na so nyame wo tumi ofoso no ni bibi enura ma last week ni ma me bi ba me ho wono kura de wona di ene mo di obi ba so obi ono waba ama adansi ye wode ne ba ne bae na ne ba ne pa kwantu ana omoye ya na mfa na obi kire ne se wo mra odi for Samuel ho wo manhia ahembobo ano na obi dura ho de jakokọ no so a adansi ye beba ampa bae ne ba ne kọ America wono so di adansi ye de obi ba tipa no pa wo wono edi obi sa ba ma ne enbenya awo nti nipa na pa wo no odi mika de ne bae wo so odi beduru manim last week no na meka kire ma me ne se
said ye any panocra in the buyer no Yankopo kasa kyerɛ me sɛ wo ankasa suro ku de wo beto dem so di for me ho ade pa na say de nyame ka kyerɛ me na me ka kyerɛ sɛ suro ku de wo beto dem for so last week you and the maame ne ba na no nyina kyia omo de mo asusu no one side if nyina adwojo ai suro ku na aba na me ka kyerɛ sɛ oduru ha wo start isu na me se ma me ohu de Nyankopɔn fa me so kan won say abamu na Nyankopɔn be fa me so esu asa yi afiri wo so voso obi tu America bai wono owon kokko inkulase ni bi wo se kokko asema ne ye ka no wono so de ne ntime nso last year bai na no wo giachi no wonu se yeboa na afi wono so ni kokko se de esi aso no enye easy na galamse for boys ne de voso adansi a omudie no enye easy eti menhia hemboboa no Ajaba family house obi sese no oba bi esisi no oba no abre no pa obo no ka ama oba no ka no de ato a oka no de ato ene ofosu oba no Nyankopon aye ama ne nsa ka oba na sesi ne oba no kola anyim sesi e nti obi so anu wa prepare so opesu otu kwaya ya connection ma age ne sika a wo se ba bi ope bi on fa nko ofosu oba ya de akwankyere gu fo me na o de sika ama no Voso adansi a ekwaso wo menhia hembobo ano ma stroke di wo mato dem a Nyankopon afa yeso ama wo sole wo ma ni fra Nyankopon afa yeso ama ani tie de ne ba wa wo no voso sister bia wo akola no 6 years akola no ntimi kasa ntimi nya hwe oba menhia hembobo ara Jaba family house me kire ne de wonye akola no ye be ma na ma ne kwoto appoint be ma ka kire ma de ba na me kire ne wo fa nkoye voso akola na kasa yes de ya wono a wontimi nante ofoso oba me kire ne de wonkonkoye akola na nante eti adansi a ekoso wo menhia hembobo na Jaba family house no soso gabi HIV wo so ne be ma na ada wo kwa bro kire na eso wonkonkoye medical simla HIV positive no be me be ma na ada de HIV de dey chese wa dwene ho a wonte ase Voso bedroom and share him na Jaba family house ya dia kwandre gu fom na wasa kokko check HIV na firi ho obi a hepatitis etine so a wono fun anu wo fon na fu ya na yekese voso ba ya kire ne de won konkoye no sa ne anu man nyina firi no so etimen share him na Jaba family house adanse a ekoso no so eti de na ni abere se wo pa bibia hu no pa bibia ye ofoso ya wura buro nyam se buro nyam ne ya wura mu eduru samre a ahonhom na sori eduru samre ahonhom pemoja eduru samre a wo wageje aboade ni bedi buronya saa na wo se sunsum ya geje wo eti accident eduru samre ya nipa ni adaje wo simi ni tamu wo se kamnyanka meko ba mi ni tam ofoso saa dem na ahombone so eye adwuma eti wo mu sunsum ade ani ha ato wo mu so wo mu ntumi kamera kumase manhia ahembobo na Jaba family house se obi wo afi odi dwapa na opemu afiri obi ho edi akwa ya adwuma ofoso wotwe ema saa nipa no tumi kan hia me wo ekire ya aduma gya kokko no so saa kire echi wuko gya kokko na so eti de nani abere se opa bibia hu no opa bibia ye ekire ya me ya do o mbere gya kokko na ni mo manhia hembobo ano Jaba family house uhia mo afiri obi ho atumi kabra obi ibu kwase atumi kabra sunsum na obeda atumi kabra o pa awo tumi kabra o se wo pese oba awie suku wonya adwuma nye tumini kabra wo be se me na me pe police ama me ba na me pe soldier ama me ba na me pe fire service ama me ba enso se ya gigi sika no nipa no kro frɛ na onfa tumini ka na bra wodi hia bia wu na wonte ase o pese de wo mu nyina wo hunu tumini ka na bra wodi hia bia yera wonte ase wo hu ba bia wo hye tumini ka na bra kumase manhia ahembobo na Jaba family house hola nyamija kokko na so tumini ya dwuma Oforisuo ekira anyambo a ampae bedwa fi se buronya mrem ne yawura ekira adanse ya beba no de oba white tank na de odi aba mami bi de de aba me hwem code egum me ka kira no se mami se na etie se na aha na ofre se na wo fi o se odi fo na ye de na hunu ni nyina me say yes code na me bie ye no code ne be ka de wo mu nyina akire me Ofoso my bi ba me se kokko no nsuo we na da no nsuo ba ko no esa ye se kokko no we was
odi 40 ha na ochire na asemadura fom ho am say sunsum na dura fom ho na sunsum na eka ni nyina achire me etu Oforisuo so pese udi adanse de a eja kokko na na anu kwasem nyame ya aduma ampa ye bedwa wo menhia he bobo enti 0246 66 71 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 40 55 19 Oforisuo Kumasi menhia ahembobo ano Jaba family house ona nyame ja kokko no aso a tumi ni adwuma eti de nani abere so ope bibia hu no ope bibia ye no e kira nyame ya aduma akukọ diko menhia ahembobo ano ho na adanse ye koso kira nyambo aka se enkoso ba bia ka menhia ahembobo ano Jaba family house eti Oforisuo de otie no ontie ne 0246 66 71 17 66 71 yo Kumasi menhia ahembobo ano Jaba family house omna samwa yo Kumasi menhia Jaba family house de bia no sa edin empafidi so da fia hono di for Samuel Juma na edura no pa te se de work an time na oduru hono ma honi adaje ye kwana ni breso Oforisuo ye ni agro hono enti ye kanfa mo bibiara wo ahokyerem ebedi bro nyase na bronsam na sori na no anso no na wasan sisi nipa so ye kan obu hono ma o se wo kyerem ma mensen na enso se wonim de da wani mu a Oforisuo nka wi aso na mo enka Asem Mpe nka omre enti na ye kanfo di for Samuel ma o se abrabo mu nsem no wankasa mfo wani hu sunsun ade mi de bia mekam se bayi wo ba wo dem a wo moagu bayi kwabru kira on free play wo ubohu anu waba enu nti na de bia ka fa cho se nipa entan ho kwa on se Oforisuo obi wo hono ma na busua odam no edambo aye krakaka ye na de akosha high fever te basa na sebe nipa so abaifo ne dom ho awuram bandi ho awuram makase fie bia mu no se wo ye yi ana wo koso na ye nipa bi ya da bia makasa Asem wo se Oforisuo nipa watamfo doso chen wadofo ne hu na hu echi se utu na mom enti no di for Samuel ka cho se pomodin tu na mom se wo hia chinchini pincha yen kran obi biara wo hwe TV biara pomodin tu na mom ansa na buronya da na du buronya ya ye bedi Oforisuo wunim de da wanim obi kwa benya amane wo na didiem obi benya amane wo na nanfofo mom piem wo nanum obi wo hon ma o kwa ne atufu aka cho se wo konwe onanfofo mu yo hwe wade a wo kono nsam yo anahwe wadwa ne die mu ye bayi a wonye no baba wanifira abo afie Oforisuo wo si wo de mejiwudi enti me da me ho adwonso abaje Oforisuo wo ba ne agya wo kwan enu nti wo te ho a ebe beta se tuanamon po agya ba fie na busua fie ho menhia kodi for Samuel wo se wo ba to wa to handkerchief because busua bia wo ne kraboa abusua bia wana krabo anti sana abusua bia so ne kodo ampa entra hokwa enka se me de miamene obayi okwa wade na sebe na wade ye je ho wo twempra de a onyonso tio wo twempra de onyonso bemma ba fie ba ware ni se krim bemma no ba ya se cars ne sika kuta ne sebe abudo okobanti empra trade wa yuso krobo enyefe Mami ya owa buchire France mem. France wo pepe fi papa oho ne firi. Mami kunu kunu okoni kunu ane ni kunu aso na hwene. Se anadwobre. Kenten ana se bi ade aso no ya bone to ene yinugu no ho sunsumu. Twade abaifu otimi ye no. Ententra hokwa. Nya ne ho yinka. Ti de bia wo so ntiase. Wo se perfume ben na mento.
Just a quanchre. Ti de bia me catch o maami wo de oba ekohyirim odi for somewhere say akora de wo de ne bako na ne mayem no se wan tie masemo a akora ne omedu ane e kan fam obi biara o wo obi bia yira a wuhu especially wo mo ba me ba yira me ba wo hwi mu me pene mra me hu obi a yafa obi bi se bia honam ntade wo si watade hata na beba no ni yafa bia amanfo de sa no mani di amanfo awu omo hata omo no ma beba na ba ko nim no bomodin se bibi sa to a body for some asoye o ye best e was ano man brana soye number na tutu dwan bomodin na fa sa number no na ba o de nka wase wo so wo ba me se mesra wa to handkerchief white na fabra na de atu bia no odi for my asoye wudu hono ma bibia be ye kama okay 0246 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Osofo Oforisuo da bia me kasa campaign for dwale na ke so asa at me ko bi man ka bidie anokwasem na wan ko bi kra na ye Oforisuo ya na mpanyimfo kan semi se ahobambo atrema eye chen ayaresa kentema se de na papa ka sa kan semi se yawura bronya afimu esan ye abato afia ya emoje behwie gu no he obi atimi atenase from January abepim December yi enanu ya eboase yase ne nsu nyina atu egu abontene so ho enanu ya ababa wa university ni bia ogina kwan ho ka ti afa ho abubu no kula ekuno o tenase ma bia to wansa ne obusuafo abahwe akira kwan na ekina da eye council koso ba bia jise kumase manhia hebobo ano eja kokko no aso entra ho emani koduru on the 24th na abusua ahye tuntum esansa wa mo ho banti eti tumika so they will say the ekika win spiritual marriage what they wawale ye kwaso ye what they abroche no kwa ya na the stamp na boso ama na wokọ ne nyina achi no uhia ahobambo esansa empanyifo say edomani sade oso entakrache eti wona oso ntakrache wa abusua ni mu no na wawale ye kwaso ye no what one mo ma be man do wa ba be sifie ansa no wa be hwodifo akira akwanya na wa ukwa abrochire ba no o tra ma yale bia bo no akadam ansa no wa be hwodifo akira akwanya na wa wode oniema nyina ekoye no o tra ma niema ni nyina hwiegu ana bra na be bo ho ban wode oso bibi ekoye ma o wode wo na sika nyina ya wode ya bra na bobo ho ban o kumase manhia ahembobo ano ejaba family house what one mo wode na bia meka woman no wose meti asore dem kra na straight ne ma beda what asore dem obo mpa kra odi fo betia firi so tumi kabe kumase manhia ahembobo ano okay ejaba family house na be she odi fo edachina eja kokko ne so efiri adwuada ekopem memenda eya na bi mu enti ne ye eya dwuada ekopem memenda Monday to Saturday anopa 6:30 no me na ya sorry 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88
88 454 454 050 050 45 45 88 88 454 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 0578 0578 40 40 55 55 19 Ofose o kumasi menhia ahembobo ano Ejaba family house. Okay. Ona nyame ja kokko na so a tumi ni adwuma. Echena nyame ya adwuma akokɔ de ko na di for some of me ankasa ete adwanum. Okay. No ho echena nyame ya adwuma wa be pie mo won de eja kokko no. Obeyin shira. Yes. Ma me bi firi afijase asokole e bai. Ofose obaye no. Yale na ye de ato no susunsumu. O se Doctor declare and see and find coffee and one in am what she see. It's no a dear and that so. I want to make him Kumasi and Shahin Bobuano, a Jabba family house one. Would they soon now high be PM O Jaco and Nantia Breme Chinabre. Sound mamma and Shahin Bobuano baby. Obi se man Nantia Brebe want it to Fimwa and Supadi Unya bin San and Supano San my chile a Jabba family house. Voice 0246 0246 0246 0246 66 71 17 0246 66 71 17 You Kumasi menshia ahembobo okay a Jabba family house only nyame Jacob na so a 2 minutes adwuma ofoso ya ko de ya chia obi ya okay ye mo bi aso finshia pa okay abobodi na obenya asem ya asem okay ya no di for some prayer council center so for penina kasa ena ye no atwetwe nkomo no do wochina daja kokko na so eno ti utifie ye den bronya no ba wanhwe no akobo ho ban duru ba bi a wanhwe no ampa bambo bi a wanhwe yi obi beto te za no ma bi onam wiem ode taya ebebo wo na so so no emi ntwa ukon etese akoko yeko di for some wo akofa nwoma e wo se obompa yegusu ye ho akwankyere na sika no oton a atumi atim kama eye mehia ye boboa no ene odi for Samuel odi ni dwuma enya asem keto akora ye ewiase mu nsam dɔso ewiase ene mu nsam dɔso ye maame no sabia ku sabia nyaado ede bɛn ne si sekye jamase a ama twene ana ede bɛn na abakrampo na ede bɛ kura nti ena maame ni kunu eye ne saa na me de ma adwuna twa kosi baabi se maame wanya yefunu anwo banti ana wone ne nwoye nti ana ede bɛ pa ena asie maame se be ma no de wone ne nwoye wo ho na wakasa wo ba ti oba no wo fan eba no wo ye krum be microphone na nya oba no afa na ma ware ene ko be ya akoda na de we kura mponi maame baabi a me hwehwe maso eduru baabi ade bi wo na se be ma wo ye oba wo ya atwi yedie ko akire eti kura won ti se kanino esi akura ni sika sem kura ye basa etu ode oba no basa no a edan na ne dem no opam a wo kwai wo ma me dem spe sa dem no na wo kotutu wires ni fridge ne yini na baabi a wo ta ne da no ode oba na da ho ode na da mpa no so na bedsheet no ho yasi mi a wo ma mi na mi si eti akoba ne sa ubusa no sa de no yesa de no ka mintimi kura mbie ma no utimi mie wa no wado oba ba ho no mintimi oh se ukobie wa no ebe yedai ebe ntokwa ni bro wa bo pen bebre kwa so otene papa fie na che se ni nuanom na te ho ni nua kura se si na ni nua ba kwa betena ho tie se wo bo sa no omo ofie odi asem no omo ka da na kuma sore wa ha se ya obi apata no kura nye yi na che so no kan bi ono wa yesa bemba na uhu wo fa hia wo kwa de no da mi hu no wa eyi bo ho bo ho na mi hu no na meton ade nti bebi a me kwa yesa la wo masala chimu ho na mi hu no so be ya sore wo ho eno di hu wa so nda anim eno kan sai o ka se wo be ware mi na mi se mi de mi ni bemba edi kan yawo
na bemba no o kanche mi se wo ko Galancia by no ano no wan baby me kasa me ko no ho so on peni se me ba ho Galamsey ni no on pese me ba ho ti ma ya bre ena wo si o woni de woni oba bia wo be yemi se nya oba ba kokora na woni na wo woni mbaba kuba 5 na wo ye mi bedru ye na mi hu se to no ne maya sei number ye 5 ena 2 efiri mu ena ka 3 sesia to anka no crunch no firi wo wote ye wo ye den manya hwe me se manya bewurum so mi hu se ne mi se be de asaye efiri mu bi wo ba pa wa se mi abroho sam kakra wom na kwadwantwi ne bo nwum odo foforo de efe no foforo na odo no wo de toto ene de ehu a difference ne yesen wo krokro beginning no fitiase no da mi ankasa no minim adekra na ade a woye ma me na ye me fene sei like me mame ana me ba no ku school a satem no na no papa mfi no nti akola no wo free stream mu sei omo omo ya wade a anase bibi sei na o me kanchre na wasani akola niska se me mame se wo opiska obesani me mame iska me mi ankasa no wan sheda emma miska be de woye mame no na omo nipa mienu no na ye ade a memani da so awo mabrabo yi mu oba no mame to yi omo papa sa na ho ato na ye se de obitimi akita mabusia na mame be wo worry me ayaya ifrowie nti bibie ni ho no ma worry mu kura no mama na ambre okay enuti awade mu amre na chese oba no ne tim wasem papa sanse ni da so ye ne mame na se obi etumi hwe ne banama no a na kaniko mu adwono sa tam na be ma no yo na be ma onima pebia no se ne yire ewo ba yese na banoma no umu ani ko ho a emema akoma kofom pa o kura experience be ma no onima pepa o de koba mebuso mo na samo sa asimi ameken onima onimu hwie ya go 21st kene kemra question bi wa mebuso mo na samo no oni ambassador eno na abanoma no fafo no de hwefom kra no ze o mo ba go ofie so ne bi kro obo sugu ne yem kakra obenya atafrinti memma wasem ne po ya semu ya ko 21st kene ke yesiatika expert odofo 21st kene ke se meka ncho se sa siatika no no ko a eni tumi tu ase odi bibidru so eni tu ase na eso sisi fa asire mu na akokuma kusu na ase entim yade 21st kene eni tumi tu ase pa eno eni siatika no se wo ba o man Ghana ne wiase mamu nyina no a ye ka siatika yade a yetu ase pa de a 21st kene wo se meka ncho se yade bibiri biada otu ase na wo de mawo se wo ba na kache na so ya adura wodi tu siatika yade na se no de sa yade ema ahoto eba eye bibidru so na che se eye organic ye laboratory ne scanning video would be a one catch na so ye would obefam ene massage ni nyina eye adwuma 15 branches ene wo Ghana member or for yenko ne kotu ya de na se wate ama me ne wan se yade nipa benya so na ye yade kro ya na ye kwa kotu ase pa de kumase ya ehwa overseas one alpha road no na ben ho obo ase cancer contest called Johnson akra obenya no dome market sunwa ne kranza techima 21st ne kosi nyimini 0540311311 0540311311 3 eco capsules coco master and make am from the amount na ye 3 aba center du papa dia babia so ne tu coco asiamanfo atu aguso nya asem keto akra 3 eco capsules coco master ebetu coco na se no dia ma oziam orofo coco ye yade boniu eno tientu yase na yade bi betu asa abaka ho a kokrokro ya ene besan akwa support na yade no so atumi ayekese na anya hinim duru ba bia pama to coco no uja nan moja efiri mu ba duru ba bia tumi se untimi kura nya na akra duru ba bia woni so ye wisi no udwade honam ye ohene ye kokoro na eye sansenchene no se ye betu ase pa dia na ye 3 eco capsules coco master ena make am for nam diama kokko na ke ba dani ye ba misti ye ba apidank ye benya bi ato 0546107107 0546107107 3 eco capsules coco master ena make am for nam diama na ye ka kire wo se
akwantu seminar express group yemfa koda no express group say ukosu ade say we walatu asa e wo brodi kom no nya sika na say ye bewo na betumi afa plane no akwakoduru Canada France ye UK Australia ene America abruchimem no ho ne asem no de obetumi aso nsa e de akwakohwepo no express group no ene betumi e de watu sa akwa no yakwantu seminar yemfa koda no Kumasi akratema Isle Gontakrade sunyane tamale bibiani express group ni office wo ope ehun komedia gian number we netumi frɛ won nani wo mo entwetwe komo emfo akwantu semo 0249 0000448 0249 0000448 express group na mekanfo na mede amano yekɔ na yakɔ akwa tu osan wase o sa osan no yemkro osan no adwen papa na osan tamfo abadwa so pa hasa mixture and capsules or for hasa mixture and capsules no eno enedi tu osan ase o osan no yemkro udidi abui wani di abui hasa nko a ene betumi atu ase na so pese ase tu ntantem dia hasa mixture and capsules no obanuma bom onumbomu a ene osan no baby betu afa no wanhwe uhu baby betu afa hasa mixture and capsules no ena abadwa so na yedi tu osan no ase na osan biada etini paduani muti yafuru no no e wo se aso etimitu efirisa du papa ena etone ho hasa mixture and capsules na Food and Drug Authority agia tum sa ena akoda unifie edu enminu ene akiri ekono ntumi enom hasa oba pemfo ntumi enom hasa mixture and capsules sa ena oba wo ma ne ba no for hasa mixture and capsules ntumi enom bi orofo fa ko obenya biato Okanshi Drugline Rapace Ventures ubenya biato Medina Randy Pharmacy Kofodia so Gamson Pharmacy Kumasi Danny Heba Umrum Ashtown ubenya biato Little George Community 2 eno tema ubenya biato na akọ Ashama so Ekus Pharmacy Kaswa Jukad Pharmacy takwa so Uwas ebibidrofie ubenya biato papa orofo se ope hasa Mr. and capsules no aton no ateso emfaso a yemfre wa homa wi so 0240238310 0240238310 and 0203822855 0203822855 Haxa Mesha and Castles and no any two us and no say Liberty Conference na say do be more for Liberty Conference o ma na do boache we brim oni food for thought adanu nyame be nyame ne man be ne ma na dance amanfo edi no enya samketo akora we ene food for Liberty Conference etwato e wa afinimu nyina na 73% yenko ne yenko da nyame ase. Let's go and give praises and thanks to the Almighty God. Every January ebezi sabre no na Liberty Conference se bre ne nyina yenkamom ye na nyame ase every se wa yebi ediaman eye da memory that 21st December anapa no nsia pepepe Jubilee Park na boduru ho orofo Mama Esther de nyomto ebe nyankopon tatao Minister Kwamjedu Moses Oke kwaku Jasim Esther Nyameche wo mo na de nyomto ebe gi krupo twedian porta tamana so refri na hwam no abeye ne nsankyere ne na ade bia dane nkonua da nyame maso no wabeyi afri wo mo eso Jubilee Park Liberty Conference was come and be blessed, oh glory hallelujah orofo ye rescan ye di code and foforo new Sompa enu ntin kwankwa na mrantie no momo MS scan ma kama pa no mo scan ma dia ubenya new Sompa no na watumi ahwebi programs bia ewo one media company Sompa no ubetumi enya bi ahwe ose Sompa hwebie ne bema wakatua papa orofo obo Herbal and Medical Research Center adoato adomanu enwo ose end of year promotion no 16th starting enra kwa si 21st December na kachi biada oso ba no de dro no mfidin do so na wo hu yade no a wo to adro no a 30% or the better kwa umpewi na apede he yemfre obo Herbal Medical Research Center wa homa wi so ho nsem bia no ubfre wo mu a ombeyi wa no kama so 257472506 0257472506 obo Herbal and Medical Research Center omo NFRO for yenko makache na yenkotua yade ase kama if you say yade ye papa ye wiasem nsem dosu ma me nto se na ka de kwa koma so ade ne se be man be hwo ma me no ahwe oba na ma hu sa de kwa wie wo hu
ene efiti ase sa na no ye no na ene su e wod ogusu yo Debi me worry me worry no na okasa nya obi na hwe obi ba. Afei a wade ne tim kakra wo hu wie ye no. O se nya obi na hwe obi ba. Oh. Aya asem o. E na wo so kan say. Oh man kan hwe ankyere no. Ma me okunu no wo gitum so popa. Da me de me ngintum. Efi said dia mi yama ne bia nso nini. Dia me yama ne bia me kasa so a me kasa kire no. Ono enya de wo befa. Omna samwa asema na meka no papa no ni mape o experience. Cause oba de ukopɛ no oba na se ukrokra akoda no a wonim se nani wapa ba ko no asomu no. Kwakwa na unti de me kire. Eno no fosu. Say odo ne na yemo nyina na to mema betrim nti wo kwa na dwen pefi na ode ko no nye na ode ko nse kata chobe matia so se ade a wo show nipa ho pa ni pati because of so me no na me na me no tie de wo mitrim no unnim I think say bema no munya bema no so kun friend slide ye boa nipa be bia friend from unnim no to fo so enu question na wabusa me nyanko mu nti na meme ti de wo kan de ano a ane adwen de pe oba no enye no na ye di wie ti no odi we no don ovosu bema bia no maka se bema mpe oba akwa bema hwa de pa so oba na mo na bema hwe ni saa owo die nti a okose ne pe ya wo hwe bi o se me bema de me hwe bi ye nyina na ye hwe ovosu oba bi onam obi a bema hwe ni bia no wo die nti a Bema ede kwose ne pe. Yempe ma akwa wu. Se wo ba ekwa no friend just like that ma me bra me pe. Dabi. Unni ma pe. Cool. Bema bia oba fro ba inni wan hu oba hu bibia and wan hu hwe. Now se wo friend just like that ma me pe. Unni ma pe. So hu bibi. Enu ntina ya na times no. Se bema hu oba na odi bibi na kope na. O pa de kro na hu. Wa konya bema papa onye hu wie pe. Enu ampa bam. Papa na oye wo na odi nya wo no adekro no hu no wa don no de nya wo wie enya mema nya ne timetra ho ye wo bema bi ko ntimi ne oba ntra ede be tuis enti ya na ye nwa ma ne dume bi a mema na bi se adwuma no mema ne bi se adwuma oba ye wo to se be pe onya oba afon sa ba bi a no wo pa hu no wo wie wonim oba bi ti se sabi bema bi ti se adwuma obo no ko pasa obo pasa no ko wo nyina wo to hu bibi na de pe hu bibi Ofoso ma menka semje wo ya tu e ma ya form no bibia ye hu wo mo na wo se sa ne mem na kra ne kada wo ba bi wo adwuma wo de adu no ya na so kokora na da so kai no okora na da so kai no kwaku ofoso so nti ya na times obi wo a na o gina che na ja no e na we ja no hwe ofoso ya kan sa kwa obi su betima kan ho me pɛ ne bi mo me si me mu ye da kwa me pɛ de oboa okota ba bia san su afre no enti sa no ma no ade ankasa nyankopɔn de love odɔ no ani mu sex ani mu nsɛm no eye bebre na nipa bi nti ase ade no afa ahu no ne sirem na hu ye sebe hu na nim nipa dua ne form na hu ye enkoi banya mama nyina ne timitira sa ade no edu be hu oba bi na otesa hwe ba hu ni kunye nkoyie na nso obrofo oba nso de wo panya ne se wode ne be ma be kona so anya wie okay ti ba mi ti se si a pa de be ma no mpeni bi mo de bi me de me ne ye ntena bi na ko ba sa no omo agi awade ne ma wo abra ye 1 million wa bo mama ne da obia kan ya sema bre ende kura vim na mi di ba hanom no mi di kom ho on be kase ma mi nko bebia enso bebia de no duru no da mi ankasa meti ho mi yare na meti ho no wa twesika wo so pen wan twesika wo mi so be wa faculport se wo bo me pe wa bo wa ma wani mu honhono pen odi ade abo menim da hono ye o de ma posifo debi odonti se dia busu ho afono se si ade akoti onware biem je se wo se wa asem nyina ne sei mi masem nyina ne se won ko han me dem mame e wa aboa so
baby a manye bia. Ni jawa de ne ko. Wanya bema no, ogina so. Okay. Ya brantie no Osei a friend Sly wo ho. Sly. Ya Asem Samum. Okay. Abone number ni ade. Ana nipa bi so afrefre. Na slide on Asem Mpe. Okay. Abra Asem no ba ye no medical ka kire wi Asem nyina se Asem Mpe Nipa ye nche ya so nti Asem. Sa so na ye nhye sufa. Eno nti odi Asem no bedan ya. Nipa ade ne ba ye no ayedan ya no yesi nya no. Ye nya no anu so kra nim ho akwa nim ho enhyehyeye. Na we de nyame ncha de producers ene no atwetwe nkomo kakra. Yanko ninku TV. Answer voice no. Abrantie no aka asem bia numre. Maami ne nkwa da asem. Before I mebo voice no. Na ye ni di bedi nkomo no, ye na adwen se obehana ni ade akire ya ewo fidue mu ha. Ofoso ya ewo fidue mu ha nyina producers ye mpanimfo obi na oye mre wa ha. Ti sa abrantie ni tie mi a. Se de opeso wo kan nyina ne se maami de na ba Sompa. Edia na efie no wati mu sisi no. Nti maame ne be na adwen so anumra ba beda ho ana. Oba ba beda ho ntumi nya ne hwe. Asem ma ono wo ka no no. Na ye mo voice de ti asem na ono e ka no. Opanyini se bi edwuma bi ne sitie no tie. Ye nya se bi a TV wo ho kohwe TV ansa na afre wo. Enipa ne de ko adu ama wo abebo wa ha. Ko adu no matre wo. Enti munyi no yi anu man. Na ka so jeso kohwe TV dia na o man munje dia na nya adwuma sa. What the hell nipa no ofre no enfa nto ba bi. Opanyini men shout na de o ye no emene nyo me na mafre wo e na fra me frɛ wo no wo kyerɛ ma na me pese me kyerɛ wo sɛ adwini pa na ofre wo no o de enfa no de nto nche because nipa no de woni na anim komo aha yenko ye nim me se wo yire ni ba ha no wankasa wo mpena wo wo se wo yire wa ware na wo ne nnetie na de wo mu ni sɛ wo se wo befa na ware no wo mo na ko homa won hwe no wa ono kra ko bra watete ni mawure masa ya aduane ama no wo ba wuni wo de saade ne be pato nya botre wo de saade ne dini saa masise no awade no odwene ho awonte ase ana no da oba ya waye nkwan wo fridge mu oba ya wo fridge ho obi to fridge ho abesese ne o ma utim ko fa ma akra be edan one de mutim ko fa ma akra di wo ma no wo mu na zamu na etese hin ti no ma ye nkire mu yes sir I just took it to the when Osei. Hello. Ovo yansa mo ba ku bi wa ha. Kasa na enye ba ku ana mienu. Yansa mo ba ku bi wa ha. Osei 4. There be ovozo. Okay. Mo ba. Ya mo bore number. Na mo hyehyɛ. Aye, okay. Yeah, voice 1 voice 2 voice. We never impromptu. Your friend me Koko Sechi because every Sompa TV Sompa FM Okumasi. Wo yire e di asem bi abedan se wa ware na one neti. Na aware ni mo no udi na ni udi na fa kwan bi so a entwa ye dan an neti nkura no utimi de oba eba ho no abefa ma no ewo ho no na asem no mutire mu de edan a one neti a wa ware na betene mu no utimi ebe fa ma akra wo ho no me no mo de dada e wo dem ho na nmitire woni te say enti ono osule no oba mo problem we are who come back chimi ba chimi kan kure problem o da ko Sompa TV o mo so wo ma mini problem o ti ase ba to cat ya o o ka sa na wa sa na da ma man san ti e da mo wa o so o ka sa ma man san ti na sa ma da mo wa no mi bi da no ka because ya ka ni min ti wa bra o tin so bra o ne to ke ni je mini radio mini TV o na mi ya ma ne ya no me pasai tanka mi wo fina ka mi ti do kan ni anka me ka tin na do kai ba ben ai ko so go sa no e ba o ka ko sa sa
Asem na okana no enu nti no ana made abo no because o chimu say tie nyabotre team kakra mpa chopanyini nyabotre team kakra de wo mu ne say asem no de bedan ye no ono o chimu say o ti abo so na abefa no na aware na abaye ne ho ade so say wo yere no so be the assembly ma yeso na nta ne kire mu na te tap ne pa no kire mu wo so be the assembly mu a nipa no na fa mba ye no mu ni kan frɛ me na mu musa me part of the story wo kan do opanyini nya botre ne tie de me ka no wo ka sem nante ye ne an kire ye sa seb me nante ye ne so an kire a kire bone asam na ye ka nya fidie so ne ye ka ya flow of air enya TV so ne ye ka za na ka jose nante ye na enya sa no kire ana se wo na wo kire adwuma na ne ko to kire me ayo ni ka fa ni obi ni ka fa eji off nipa ko ne frɛ wo no ye nya fidie so ye na wo twetwe nkomo off air ne no udi nkomo wo chase ye enya radio so ne no udi nkomo te radio so de ya na baka se bia radio so de hello meet you hello timenga hello okay agro ye de na de sa kwantufo se abranti ye friend slide no onye na adwen so obetie the producer ka no fi se wadi kan aboye fit anduku dada onu ni boni a wadie na se ne nkwan da hesen no me kura na me pese mete ye de ni beja na nwumre ya se ma me ni hu gunsu gunkra ye na asemwa the nation zanka ya radin shiro ni pa bia wotie nwumre na onye obi akase maye na ya champion fu adane den no mhwedumadi ma ne ma kotote de maye na me nshira safo ni nyina ya futu fa wale fo ho de emse ye ba fidie so ya kasa nti ya na durusi ya na yense hunu nya ye nkanjire ni pa bi se nti ni se da me ka kire ma e ka kire mema e ba mai oba sebeta frache wo ye kwasoya no ya ne ntwempuna ye nware no batempuna tjubetim ne natwe na ye ne nwo banzo so menim se ya ne mu na eduru mu omo ya na ye miriki ni down no mate asio ya ka kire manso se be ma kwasea ubetim ne natwe mpana menwo ma no mpacho ma ho kwa ma ne nya wo ade emmoa wo ne ntimide mpana twe hyem ne se uko wuram no hunu so ye kwasea ndu onipa bi akotwe mpana eye nso hekase a wo kotwere utipe unko university ni bi ya ware ya na muntu no kire watwa ntu kwa ye nkwa so oba no ye makono mkoda no so awe no a be ma no ye makono me kwa ma na awe me a dabi efra se be ma ya oguso a wo wi mi se china me yare a ye frɛ na wonya me ho ade mbu na wo keka bete sei be me oguso wi mi me ne nyemo a me pa cho ye bona mane a na ho keka bete sei ya mo nipa atwem na mo man so hwe kakra because unim so ne wo ba bi ko na hwe sade ni su ene ne ban tie ansa na se nipa bi se wan ma ho kwan se ene yetuwa ye bobre se beta fracho oba wa fa na damfo na wo mpanimpo so fro se ne ho a kire no a wo be tu na mo discover oba wa fa na damfo a wo do ne pa so ne nante adamfo onya wo mpra no o fro se ne maame yare a wo kakra wo de beba. It is a bear my yes idea we or no castle or pill. No, ye we na hair no so called that was it. What in a say person and more brano and man by your 1 year. More problem kakra. Mesre. Be ya ye cabinet a big guzo coso abontino. About baby about the mama bear may be an unfocused ni me ye baby. Ye can't chance what confess and see sick and see a damn from the sun or dear. Show who see ye or push your bear man now bana bonamania. I get a seminary me don't near Metibia me catch. It told me be any and I'm forking in an ebony. Told me be a more quawari, a more competent juma. Yanni a muti and you be a tino. Nanny sooner. And they said, you walk on my panel, and the hand and for her busia, or Mupeso Mountron, or Uniama. Me mabusia me wo be ma ba ko pebi wo o wale wo be me pa manko ya senti manko ne se me hwe no onya mature so otimi ware oye nua toto mutuo me hwe no wagimi kakra so ye panyini nua me nua panyini edu wale wo invite manko ne nya me de
ba mhwemi nua na dwene kura na ne saade na munu sa wale we yoko ni daache ampani ampa manko enya daache enti sabe wo yo ba na ye bo amane ye se akoya oba wa no mprepe anka ka se menya medofo na abusia taa no omu gire no enti na omo keka ne ye omde ne yere kura meka bi ma ne ka bi gire me na wosu etomre bi a nokura no ne ka dene ba ye wo se ye ka chie nipa ne nya asomdie be ma sabeta frache edan a no yere dem wo de nko wo kohwini a wumu ade akura ye se wo yere kwa yie ana wo kɔ ne krom kodi buronya ɛna ni hotels kan wa fam pampo a nye hu se wo de wumu ade na enso wo de ani die kakra ma yere we de wo ho no watimi pampampa even wo fie kura na wo de wo be fie no kura ye fa jimi se ya mba ye jimi ne dam gase ani kwa so nipa wa jimi akosi se de kura wo bo wo wiase ye tosu ye no se mpa wo ne da so na wo sika sem kura be da ko yie di ama wo da bia me ka kire ni pe tie ye se ade bia de mo oba wo tam se ne 10 e de ma wo be ma no 1 pe bu oba ye ne 10 enti se mpna twe mu bo no oba dia wo kakra obetimi aye a ne kra be me wo ho no me pa cho ye aye ne nipa be de anya sika o ma bo form e ye ma bi o ma ntwitu mu ye ndia me se be ma ware na timi no ye 30 years wo be call heaven because o mo ye nso hwe ye problem ya amane ye kese it is a wutimi diso o makrokro gakra o mamane ye gakra na unu ira 30 35 40 years ma yiri unu se me kunu de ya tena beduru se mfie we ya o heaven ko etia because wa fa nso we nyina mu awie ntibema bia na ya asodie kase da so se oba na wutusu se oba wa no no matter say de gimi ano wo hye wo betima control enye se wo be ma akoda subanfu bi se yadi nya be from akoko asa betua so wasa be kasa se de wo pe na wo agya ho na wo kɔ awie ka kire oba se edifie obeba de na mpacho wo wale no de ne kɔtena nwuram ɛde na ya agye se bira bia duru na wo mpa biem suba bi asesa na wo mpa biem a nti na wo ye be ma no fansa no kɔ abusuam kɔ gya no asumdiem mepe oba bi tina uwi ani osefata jane kwan asumdie mu hia nda cha betima asra kire no emposo ofa kire so wo ye obodi bia awurade kura be gina akonde ama wo nanso yenua mema no bia so odene onya wura tokro no mpie wi a opeso no de o che so ye smart wo wi ase ama edu o gya nipa no wo ya omu no wakɔ ɛdeɛn na wobenya wobɛkɔ ebia na we de wo mmele no wanka hwe ankire wo mimi nim obi a ono oba abre edi mfifire na kɔvoale oba afoforo atam na kɔtena broche ne nete wo japade nyina aboa no wiye no oba na se sane documents ne nkrata ne na de nyina abro na baga na de ono de adwane kɔ papa ne nkrata nyina wabɛka afi no opa cho ne yire dada ne so wonsa metena ne ngen edibia ne awde bɛyɛ ne nkasa ba ne akɔfa ne niu na wa amre wo ho no ono mmom kra na beba bɛyɛ wade ya kyerɛ ne ade yɛ wo yire no edimpato yɛ ya ade mema ya momie nsu nyansa ne nwene kakra sa anya bia mpo timi na wo ya wa ma wo ba fa akra ne ho ani gye tu anamo esefata ne ya de aye ne ya ye kan ebia na maami wo suban bia me kra na me kasa bia nka me mi ntimi nanso nya ne kwan ya fa so ye no no so wanti men ni so ankra no ama sa suban no anane a mbacho ne so pese wo kɔ a enya kwan ya fa so no wo kɔ foforo no nya sa na wo kɔ no asa mente papa ne de enti no magum di ama no na nke no kasa nyina maye ne papa yo bi obepa aba because your problem emema your problem ye di niam nketingiti sie su bebo bra wunhuna no no anya bi kura kofi agohwe o maame nanso ye yesu bi a wada ne baabi na opo bi di na di agora oba onipa week bi a ibosumi bi ohunu ni modi ani enhira nyina wo mo no mi nyina wo mo ntu no mu diri a diri na sumdie kwam na firi wona ko baabi ni enya ise da bi ade ye obi no awale obi bo te baabi wo ye adwuma kora ntu de enya nsam no untimi mfa 2 weeks bi 3 weeks bi na woni se mbe me yire ni ma me ba ni na makɔ na mo kɔ hyewa mo ho tɔ mo wanya mpena bi a wo asumdie ndi eno ano fiere de ompese obesi obiom na saa ba no na mesuni brada se ya o musu gimi ntu o fa be ma se be wo yire na adi 2 months o nko fie da no untimi nka ndense be me na mpa chow
we dia me do pa na nso wo ya me yonko ba ko ne ko hwe nanim ko ne ko bona koma ko na one ne ye no kire se ntokwa da montem ko sovo anya sa da achibu de be ye me na nanim ma na ho so kakra onya ne sa ofirisi wo ye no abu ne kono no ne nko ahye ho because kan ye nya ko site ba me na mekali me na meche ubozi na ni ade china wonso banyem wo ya na the same thing ayew afena mu mimini mani ase na so mba Asem Mpe Nipa soro na mbebe frɛ se ofa be kan bia ma ubani ya yo so awunyi ndum na ya say how ba wa unim sa na muntu awutu ye ene ujimi ade fodo soro hei enyini ndi ozanka wa wo sakira nsa no ba mesra be ma no ontu na mo esefata neso mpo ba bi ma na esefata wonye na haida ma menga ya asem unu oba to de obeso ja no kwa haida ma no na tutu ho ko ba bi ohonsu ya ba bi otin mo ntro kakrakra unya sika wa han na asumdia ba ada na asumdia da nipa bobo anu ayempe ena numere yo wo senka wo fonyini da so yesi nipa asumesi ni obi ye nkofo frefre wo akiri no ade anim guase na wi ansa na later wako han dan no ansa na bi kra ni beja waja ntinyansa be le wom se anka abe solve sa hawo na firi ho na nka save din ni wani munyam no adima to abrabo so mi tumi ni abe ma na fo se mo fa ase na fo se o me na nimra na ho so be kakra ya ke wontu ana mo se fata onye se be ma onye se be ma onye kukodurufo se be ma ewo fie no wontimi nsevu fie na awurade asem grase se wontimi nye ofie ya Kristo asafo wontimi hweso nipa bia onya build family na no matter o maso ode ne o musu bi ekura o mo try so obedi so na ma awurade wo bibi kase adijawa ohun se won so so ubetima hweso nti emu bebire ye nya adwuma emu bebire bi adwuma na agu na se kire no because ne man ne yire wo fie kuro ntimi control workers de obeda di won so yensu nyansa na kuro ni mfa ne ntoma pemfra yawo. Okay, ya semo. Ovelumba de gumema ne so. Ya go computer so gedi emrasia. First clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siemu na fa wo nansia be siase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Wamuji international awards ahodo wamuji local awards ahodo na anu nso na wamu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa wamu de bibidro ene besa yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de kone mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's the 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, sir, me watch you. Me nanu me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afraid I'm a veco. Men kata cranny. Hey, I need my connection man for dingo for sick when you're telling them son. Oh, Express Group had diamond. I can't wire for. Open so to Quanco Siadia. Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, any Germany. Say a tour and as a visiting soa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. More person to Quanco ye Jumansu, obet me the work of Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi as a labor runabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more mature for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Afinsiapa. Obo Herbal and Medical Research Center say, Wamamuna Afinsiapa. Dr. Obo say, Obrunya Chedia de Mo Bia. A Chedia Nuni, Ombeso Bia de Ariabasa for Fronase. Nisa Anti, every 16 December, because 25 December, Ubetimiako Obo Herbal and Medical Research Center, Tanaya, and what Ghana have a Bia, Korisha Winnipegama on your capre, which I say, free. Into a Sabra, non check Wakuma, or kidney will live, new Winnipegua Quakan amount. So, Naya Dio.
mu a obesa ma wo bra wanyu sika kese bia na wase a chew 30% kyerese untue sika twitwidie se wo yade bi wo so na wakoa na nkwa fa bronya chedi so na ko Dr. Bonchen na wansa o yade e ka obobo bia nso obeche omu 30% sene nso ma me biemo se promotion na bronya chedi e sha se 16 December dia kozi 21st December na ebeko so e wo bo heba branches edidi so Kaswa official town Obenjedi restaurant Nkransa owade seman adwakwan so Kumase obehunu wo adoato adumanu Sunyane owo Zinko on immigration center ne de enumhwe Techiman Obenkente Royal House open chemu abro mi de so a obetimi afọ wo heba ro number si so 0549161508 ni 0550191514 afi 0549385619 Obo Herbal and Medical Research Center Albibidro Kasa. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Roll Yasika Chedia promotion. 100,000 Ghana cedis cash is up for grabs this December. Dial star 426 star 6 hash now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial star 426 star 6 hash on all networks for 30,000 Ghana cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana cedis daily prize, and 6,000 Ghana cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial star 426 star 6 hash now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, star 426 star 6 hash is the code. Live and let's live this December. Okay, some Cassia pa memha, a man in Memasem, a man in Memasem. Catachobema can send me. Was it the Messia can what is a Makwa could dream? I can fool says you. Says see. When you're a baby, quack, I say, go and feel me in the stir. Not just say. I have some guess you. Someone. Oh, for sure, Mencha in your ata or traffic light, how they call. My crew from me or my baby or my young man was sense cow. I know a friend and a wife was just sending but no fracka. Theatre baby, I will be a. Of also, I'm sure a branch of friends like baby will be on your channel. Of all, I was aware the bill a man in painful one. Maybe I'm a cancer, where the bill a man in painful one. Set up of 4 bideshe. Ana bibi ha no ana yaka na wo be mai unti na wi ase nipa nya ba akunti se asem to obi no de koto obi anim na se bia wabusua na se mpanifo ahia no utwi form so na umu omo a nipa no so ontra ho wu ene de nyame adaroma e programming nya hankonya sompanko ba bi bebre o na mum de nipa no woni mugidie no no de na asem akwakoda no asem bi ni ho adanse etwa bi hu adanse ma mi betra wo kasa pe yenwa ba bi atanse ono so ye muslim sa wa frɛ ba me pese me boni din asem a wo kan nyina se ma mi ya wa ba ye momode ne mo ma mi na so ye beka se mo afri awrade ho e de tontwa wakwa o se obi a woni ni da Watimaba aba wasemi ye kan watimaba afre ofe se maami wo bre ya tete won sem bebre ba nya no ne ye ko ho dia ba anim ne ye ka ya be se onye very careful enwa slide I think the way she born ranti din woni me ye jade wo ye emwa makase be ma bi wo a owo pe no ni do Mema bebre wo pe oni do ema bebre wo pe ba oni do o wade o de be pe wo sa de no nya hu wie na de kro ni firi wo pe oni do no de pe na sa wa pe wie
just like the way she to win some facets are there. And now you're back and say, oh, pet, no need do. Be very careful. Young what dear any team for Bakusu. A member Mumian Tis as a movie. Men of them see Kako Warren. Dear me pen am a yen derby, can so you be this year. Sasa didn't be what dream one, and that would any jay. Men am dim see Kako, or Bano, the baby no, 1 quarter in the baby. Bam or Baba Kwa, dear, no bone, Sanumaya, young we dear, and the man in the baby. So so your money be goofy. It's we a team for. Found your money be, na your team for, who team for the your more so. But what be this year? They be a make us as a mamma for 10 years. Men am a worry no. Men am a yen say, men am a channel. Ya van go awale o. So now yen sa, and I could just show them. Say ya makanta, say ya enkemo them, say ya sorry them, biano. And I'll care for better for worse. And Obani wa kuzine. So for better for worse. Obani wa kokosiene. Bamani wa kosiene. Awade ya ware say what to aboa. Next unsa sa kutani dua. Iti na make sa asem we say. Okofo oba na ware na. Se wo pe no se wo do no. Shusue den etim ne mene. Oba ya se ma walking. Sly anyinya nkomo bebiri o. E o baby o. Mesre. Ya no mo so lo mo se ma wa badaye. E o baby ama badaye ko. O so nyonko ba oba de mo nti wo oba de bia o. Enso abada ma Sly afa no according to their walking. Sly kum sunsun ebi ma penye fe. Ebi ma penye fe mema no. Mo se adwuma no. Maka se kuma se so. Ti asem ni yo. Me sa se bode bia meka because ade da ho nyam na me betwam. Kuma se so. Eti wo twempra, se be mpra duasa. Baby ayire we na akwa twempra. Edan ya wo no yire dem wo na do obeba. Edu me bia em no ma bia na broso do. So me kan sa se me say, what to take ya? Now they also feel so dimension won so. Nyam na me kire wo, ba me kire mama uku wo yire ne ho ato no. Uku ho ato no. E ma krampo de ayen fam ko me de na echi wade. So what to take ya? Now the best kwa ya friend say, swame. Ana se kwa ya friend man ponten. Ade wo pa be de na liki. Wani ehu anya utan yo. Ni mo susu pa se da ya no wo yire dem. No akofo ba be da ho. No ben so se wo je ho na wo yire ete na ne bote. E ma no so omonye no. Ade ne nya ne de kra no wo je ho se de be ya ne kra no. E be ya ne ya no wo je ho. Ame ka fra wate sanu. Amale wa bro. So Sly. Yes so. Ya kase ya odi fo se mo se na kwela no. Wonim ne ba. Ukronya tiatia koko. Ozu moto meboa. Sly. I think say wonim ye dijade wo ye no. What say we should word be say obebebe fia miere. A police for mu mpata mu ne Ghana ma hwe ma menka septo. Se no. Ya change government o. Ndi no ma bia se onim obi e wo party bi mo ya sesa no ma. Sano man say twam wo Ghana ha minimum ntam ni pa bi e di sanfon ye besre o yo bi de hye me kura de mami se na busuafo otie na eduru me bia abusuafo so mo hwe ne ye nipa de kono abeka de be ma no ye mini ye se ko Sly according to the atia ne say empanifo bi on beta na sem zubia maneka waye ka bi nka bi na me de bia me ka me se me yo ba Bema oye ka obi nka bi yentimi ntu no fo yen sa obema no me ede na me no akota eye good to say bema ikwa ne Sly ne ni ba nanka akwa ko beja na boss nanka woni hwan se wo kwaji akwa ne sika wo se oba ne se eye simple to no fo so asem oba ne ka no wo se wo mpe obi bia wo de obu na ria bunire toto pa kwa na be hye difo nya sa emmo ba bia ne wote na se be wo bada no and then Maba, I just bear my yours and the lie. Lie, you and drop. Yeah, quite a lie now, money free need the animal. Obey, say, but more than a person, animal. Me, sure said the war, ye, the angel so easy. Mammy, it doesn't go a bush for a buwa, Capromobra, no, a bush of one and Casawate. Say, Betty, pa, because by me, I should walk.
Why so boakwa? No force was a kind of sadia. Or bank one from Zobia, your number enemy, or force over man or by winning the bushman, winning about what friend. Mamma Mepo, when I was the people. Or by and Jama, who could or by boy a fucking pow. Or Cochema was like, why I said, Quakuka compete to do Nama Kibiko. And there, Babu, who call Masalachi, oh, and I first no, cafe, first no, Nayantia, Baha for a branty be or Ekramonia said, will preach. Some Becaya, the Kaipa, who preach what then there was no Yanesa, Cornelia Crumbs and the new born and crowd or Cassetia or Cassetia, Kramusum penny for as well preaching. First, my cousin Muslim, someone. Un tiasia Quran, un tiasia. Monsieur Famma, my mom, Embrenu. I number. One tin no maybe as a first no, near Shama, what then near Champois, and then Equi. Cassa be a friend, say, haram. Come upon a mere tears, say, you can't, that dear, your friend Harama. At the end, yeah, time. Tell Commissioner Mohammed, oh, Jack. And so, and then your band my obey can ya fro, and ya any ya frail, ya di can fro, a wabontin. And the catch us obey ya ba. It's yen no by one go, no cocono. Nen no my day out in the question what to no my winner. Let's be a job at the edge said. Sly fish ya bearman obey one penna. Me who say a pen 1 pound. I don't know no pound. A pen who be very. Now, men are in tears, yes, sir. Well, your son no more now qua. No, I saw what do what she. No, I saw what you know was our back. Or do canoe. Mamma, a dream may be one man, the name you by Camelia and a dove. Mommy, no, maybe. I dare you or I. Bonicassa, as a first food is not a food. Second food comes in your food, but a man in your head. Jolly Joe can't quite. Our dear found quite heavy, young quite what young no money say. Debi ameka Asem we say obi a wote awale ase bia na he wo sugu mu ye ka be mani ntie oba ni ntie ni jai na wo bawu awade be de kwa awale enjoyment se mi ku fradwuma ba me yiri ko ba bi waba ye nyina sere ami obi aye okay muso mu obi aye okay ye mfa ha ye nye sei sa na awade tie ye ni die enti awade bia wuti hu bia na me ka kirawo se wuti e futuo na awade bia wo ye bema wo ye obao awade bia wuti hu bia bema na dwe se won ne be wale wo mia wo mene wo bubu wo bema bi bu oba no atupu na watupu no wo che oba ne se no wo bodo wo ye wuti hu se wodo mo be very careful nyame na ya adom so honest la ya hu won ne wo yanka be nsempi e wo nkura nim ko betima bete nkura no kwa hu manda sa na mema bi tie ya besre what is how they we hu ya tufu ya bre yi efita ya ba ya tufu sa Africa ta cha operation ya so mu sa eso still ipa bi diniti ko wem ya besre mo amwa eti ya besre slide baby owo bia no so no fi se de amalia be kan yen se nya ne kwan so a aha yenye sika wa free womra no so ma cheni de wo wi ya kire ne kwan wonim kwan no wo sa adwuma no ampa do wafa bia obi si kwa o de kofa no but nipa no wafa no wa ne ho ade no se ye kasa no but say oba ne nya mempre ya meyire ende wo ka wo de wo yire nta sesa papa be na ne te asayire e wo kwa bi so ye ka nya sla nko awu mema mu tie ye no munya very careful oba se woni ne tena no ma o ye amfa ne kwa mu a umpa ne punishment e wo mu say dai wo de makwa na busuafo no ye free nemo me twese ka me bo no me ye ne se dabi anya wo dia ti na make se for better for worse no se wo ko kabi wa sorry dem ne se oba no owu to so ko sie ni me hwe wa ko to abusuafa ni kwa pa o enso so ka for better for worse it wo ware oba wo ware be ma ajapade no enya wo dia ne body nya wo dia e wo kwa bi so ye de na fam it sly wa daroma baby a wo bia no genti ama me no me de ahye sagia no atense wo bo ya pani din se mranche sei emranche de wo kire no ani ye no ya mani fa ba bia enti se wo tie ne ya fraw wo bibi ka beka amalia de wo twu mu te oba ba da fi ho na emom kasa fidie so ya ka se wo kina kakapekwa ka na slide wo case fa no koma na busua amalia wa daroma maye hu maame no wabusuafo ni bi se ya kan no o de o mu kan ne wanti a edumre bi a ofosu be de masem ba we ne be se yenwan slevuo no trap ni bi edumre bi a oba ne ba beka
bema ne baba be kan ya wo na tiko especially ma no e ma bi hu amane o ofoso o mo trap ne che se ai bema na waro ne de 7 period wa faw nti oba ne ye mia na me kwa na okọ na busua wa ne asa wo na tiko ko no okọ wu nti sa no mo akum nipa bebre obi wo kwa na sebe o twese kan ne otwetwa ne yire ne odwane ebi ni yesamo emane basa enoma sesa 21st century enoma sesa hu se mo ba ne basa munni akire mu kana se be ma ne sonti ase ya munye mo ba ofoso nipa yanton o mu ma ne kona akura ne de yaw kwache asema wo kenye ne san watoto pum fridge enoma wo mu adum no oye ya na oya wakofa nse oye akoa ana oya fana ama slide edum me bia wo ni muntage ne man se yenta no sade na oba yike ede na che se oba wakofa no so do wom ahoto wom oba ba betra so obeka na asem oba ba ne wagimi se wone de ni kunu de opa bi oyema no ni kunu hohoa no odo no wonka abone wo mu no wanya ne bone impo bone de batani pa ho me fum me kunu me kame pa ne che ode chame me se be ma bi a ne yire be fum no obabu kotodwa kodwa to se den oba ne se be ma ne se da opena ja no nanso de wo do ne pa no odo ne ko ye no wotimi ko bo dwama kwa na wasan fa chire pa chaw akosua wo de wo di se wo ye nanso fa chame wo de me ensantra na wo pa chaw odo no but we de e yo pe into the slide ye amalia wo ba for ba wo bo no moten hwe bebi wo firi kofa aburu asawiwo wo fia nante fom saa wo ton e friend fula mebo a wo ko up and down kemofo ma no omo kwa chire mu a unza na komede yen omo bo mo mode yen noma omo ye djuma omo ye donwane pa nanso omo kunu sabe binom emu omo yire nom aye very bad of us omo yo mbasa eso sabe obi so for ba na trap ni bia for ba ye nwanom sabe asante fo ye ye mabu abafa no kwa na wonwe no to na sabe wa jemframa eno so kwa no omo to ye respect omo adenti ne wafa oba na oba bre opon homode na saa oba na ebu nse wa ejimifo ye mia na mene ye pono hwese cropot ubuza nse wade second goose was it there na cropot na no kwa papa ani nya weapon cropot as papa na ibi amere me se oba bi ni kun di ayo ebu oba no oba de nsaje na ne back to agina wo su we awade ni me se awade bi a wutie ye bi a wote sa me se ye ko awie ye we no ye ko ya ayimu ana ekwa ye be change yi ano me ka cho se ya futu se ye tu bi a wutie bia awade bi a wote hu bia no yes ade ye kekan wo hu bi no me se gya ne ko na nyankopon sa no ene bre ebi kra wo ko a na de wo animu no eno na ekwa boa wo ni ye nya se tete ho no na wo bome ade ba bi ti ja se mi kru de me pe ma wo bro ba wo wei no tu ne obanya bi enti me slide me catch now ebi a wo de tete fa ho no ya tenenti ye bebre se wo de wo ne bra ye bra wa wonte obi antimi nka wasam but man catch wa wiase no na wakwa fa mami omaja pade fa na busuafo ade ko ma wo mu na me ofosuo enka ye nya mami na busua nka me ne wo maka me nko amadwe no edan han na wo se slide han ma no me kura benya kura na wo so mpe ni bibia ki benya wa busuafo a unkwanti ene wo mana sabe wa wo manya wo ne slime maninti enka wo mpe sika kakra because ye brefo ekomo na wo da nyanka dan ko jana nko ofoso madafo bi me se ne dan mo no man bibia wo jai oba ne force fa me se fa ni nyina because na ne abusua ni nhia na ye hwe edan ko na wo ka no se slime e de be dan no be ha ma so ka so nko ha de dan e ma ne hu bebi o ko ha dan no kra na ka te hu fa uma na odo ma ba wiase no ne nya bote ne hwom na obehu de da nyame de ubesi enti sa dan no kra ye ka no ye bedi nko ma kire se sla no kra ho ha ma wa mami woni wabusu ma fa mo bra ne ni akire wo no ma bi obi akoko yi ne no mo nkasa se sika wo ho a ye momoden ne ye mpe ba bi a wo ba cha ne wanyi wasomdue na sla no nko ha dan bi kra ma nsa nko fa nsem ko ni ba ni re bua no wo bra wala na ate no asi kire bi anim amoa pillars ni susua ahono amoa udi akire wo beku ne kwasa na meka cho no emu anadwi de ye do hye Ghana police fo nsa e de hye assembly ma wo nsa uni assembly ma wo number yes it also whatever akropon police fo madam e ni madwuma mutimi ye
any winning committee for more meshamu obey obeba sila wobua on penny biamu dia de obeka no nkyere se no de behunahuna no fa ne koma na busuafo obeba yawie. Okay, miso drinking be odwaso 5G meza no be odwaso orofo say aponto ne abedi to no ene ayu no dia e mizu 5G meza bronya no eba no yentuto bi ya ho ba besra e mizu 5G meza no no be manager Daniel Ewo 21st clinic hwan overseas dudum ubenya bi ato ho because supermarket aba wasita se wano manyi post office sa na mama eta outcome real ventures Baptist University mizu 5G meza na Sachi enterprise was for bi ne VIP car park no ene di enhwani mu mizu 5G meza kwa the company limited wa poe mantemu Eastern region mizu 5G meza sana KF Kinju enterprise woni nromote ene di enhwani mu ewo news swami high na opama gwabro sana se ho ena KF Kinju enterprise wo mizu 5G meza yenko na yenko tobie na ye ka ncho se Tabita clinic se me ka ncho se ye diabetes ni prostate no any infections na de mfa na feature otu ase papa na ya de bibre bia da de Tabita clinic obetu ase na wo de amawo orofo wo se me ka ncho se massage laboratory no ekwan abefa so obedidi no na home service no so ye adwuma pa orofo wo se wukuada ene yawada prostate no obama wo scanner adwuma be konkan free eno na men kan kire wo se ya de bibre bia da ye mfa nkoda Tabita clinic na wontu ase emfa emaim ahojo da ban Sindis Junction ho na behu Tabita clinic enkra benya no so nwane takura de takwa Tabita clinic onye na ewo ho wo se anopa no so ena oye adwuma numere no nan wapom adwada kosi fiada ena ode ni nade egu fom na ode hwe ayade fom 0260196219 0260196219 Dank Natural Health Care Complex wo frawo dank se me kan cho se ono ne ahutofie no ono ena amafo efre na ahutofie no yade a watu ase ayarefo no a ena de sa di na to no ahutofie Dank Natural Health Care Complex na me kan fonam de amount party number 2 oni City Life High School no ena ben hope dank ba ye no nanim wase da biada efise wo mfidie ewunu papa odi tu yade ase na ye kan namsa yade de a ye mfa nko dank ho obetu ase no de amount enwodwo yade stroke ana ye osa na obetu ase na de amount enya asem keto akora wo chena da danki eye adwuma yenko ni otu yade ase emfama ye 0244017556 0244017556 ana 0266593330 dank ena meka mforo na mede amount na meka tira wo se togbe haban keke ono ene fen azeglebo so nkalu kagoka yekotogu ahaba keka so ye nakache na adie bia yesunsunwuma bia no yemfa nkodan so togu ahaba keke abaifo so mama wonko otare na wan ofro na usane usomu na abupon ya abaifo na ya abrabo no sa no sika bia tonsempen na so no odi dwidwa unhu ano yenkotogu ahaba keke ho yesunsum sem ko a na togu ahaba keke woyo yenkɔhwe hyebirim na yenkɔpɛ bambo kese pa togu ahaba keke ho wona otutu go sika kokko no ewo mining centers ya wato asase yantam na nso nya hwe no bra ne be hotogu aba keke no koyen sanchene wo so ene ode bo fom ketua bia na godu no ebi eba togu aba keke na chira kwan ewo figiase akwantempo no so kura ye frɛ no bomfa na wotena mu aso besi wo bomfa hospital junction Jimanwen kodan ba be fa wo no mo de wakotogu aba keke ho 0244484747 0244484747 azigblibo so nkalu kagoka eye togbe ahaba keke orofo ye akrade bia duru ho na sa akrade no eye mega cash lucky boss na sabre make am from the amount bronya no eba upesika tubutum we dey eye instant na wodi na ukwanim eye mega cash lucky boss na make am for na the amount na mega cash lucky boss no said ye esi etie no orofo said obesi atwa no no saa na obetu edi no na utwa ne bafu obedi ne bafu ama wani ajepa wo say star 426 star 6 hash tieni ye biem star 426 star 6 hash na so boss adie we ewo phone no so a ebeyi options insia bi aba eno na be select baako
na wo select back eno na ede wo kosika semu orofo na meka nto se wo select so a baako a enika semu no se enkoda ntimi ni sa agoro we bi efiri se Ghana mamra no ema ho kwa se koda inform hye sa ade nim enti no ebema wo abo age no ahye so ubo age no na so qualify age no a na do ko another prompt na prompt na do be ko no ho na akwakobo sika no na sika no ebisu na de obebo kese no utwa no bafuo na adi ni bafuo eno ti mega cash lucky boss and I make come for na me dia ma emfa ho so wo afuom emfa ho so wo adwumam emfa ho so nam kwa so okaso obetwa sesi a no watwa na National Lottery Authority ama wo mutumi kase pa se omfa eni se adwuma we enya asem keto akora orofo se wonya star 426 star 6 hash no a bema prompt no na utumi e de ato aso orofo ye bobo ye no ano na eba begu umumo no so eno options ni nyina e wo ho a enya asem keto udi akira brunyen obesan kwai enya asem keto mega cash lucky boss ena sabre me kanfo e de ama o se mega cash lucky boss o se win big and live large na nyoma enkonkai enfama lossing beverages wo from lossing se me kanjo se lossing heba me sha wudwa so lossing local me sha wudwa so sa durima capsules durima betes nsu ewudwa so orofo ye kona durima betes no se amanfo etwitwa ebobo no enya asem keto akora ye kotobi na ya te so mfa so a ba bi etonsa tunsa nyinada okwa ubenya bi lossing se me kanjo se ne dudu mpa de a ene ye mfre no ewa homa wi so 0242133577 0242133577 or say do my better so be ne gina wona so pa so pa che de no odofo medical kan wasem wo chena ene da etwato se won fa wo de ma ya odofo fa bibra wate e man toma e mama akurafo toma enkata o madaja so tin tomatoes emo ene side ni tina pano odofo nkoda bedi de agomafu so asiro na tie bia ye nhira bia no e wo se wonsa etumi eka bie se sika fam so dia mumu number no in the good TV screen no any no 0598 559802 0598 559802 and 0241 272 0241 272 dear baba trawa media and I said blessed force or for yemfa bi mu wasa nyankai na onyankopon be bi osoro fancy amount or for yanto abodu nsu nani na dachi bi yensa beka na mo gidie kese se adanse di amanfo die no so obedi adanse ama ahye afoforo bi enso animonyam anya asem keto akora kekrede yakon akoyanim yanim ten na yeko masem ameka che slide nyina ne se sabia ku sabia nyado nimfie be konkai kakra obi a watumi awo mamunum de de a wobehu aware ani so kakra na me asema meka na nwumire se slide no enye se bia nya wade ni wonimo onima wade pa na yeboa payo opese mami onu ade ne peka se menwade biem na onu aka se woja no de ebekwa akofa asem foforo de abre onu slide no eye tietia entis wo ye mami ya kayaka de otete mami dia otete amalia dia amalia beka so okọ eno de na chese oba na so wonwade ne plan ya wafa no minimum ni bisusa watete oba no enti wa obekọ ebia ne so say sabre de wonware biem na onfa no kọ ba bia na wo ha ne dan obayi okay fine wonim say oba ne na sikwa so awokro na me asemu a eye me ya pa na nwumiri ya slide kan ya medi ne ho ya say so oba be da fie ho na akọfa ni fra boa so no hefa no da enu tiama le kọ da fie ho se awia bom ene nwumire hu gunsu gun kra sabre ya akosi ebedi buro nya wi a eye slide ya if say you recording about to oba ne say so kwa koda fie ho amia hwe eto koda fie ho ade abiem what next oba ne dai ya tese obo no ya de eni fie ho oba na tinija ho ene onim se de yesi ne fa wono na baka na se mabebo ni nkuro ama wi ase manyina atene nka obi beka se ye hu oba na nim enti eyo oba ba ya de ho na de ko ya identification se hu ntuma ne ma ya fi ne gu ni kom no asemba ye de ba be dia danse em hu se yo oba no a eno ti slaya busu afo tie ye na nwumire ya oba be bo mama ne ewu
ena mo koye na mbali awo enya se bia mo ye na ware tanta bia o mama mre ne mama ne amode gi awade muslimi fo de gi awade ena mo de kwan bi na mo de maami fa so na se ho atechema enye mo na se kamoyo na mo bu mo ni aguso ma me ka wakoma to ye mo ate se da bia me de meta aka kirom se awade ya damfo mutimete ne tie no ya de ne nso so no se ete a ho betow etime me adwena na wafa no me no ya adwene enko biem ko awade ni biem yamfa nko heaven ebi kura no an okọ wanim no efiri se sante kotoko aka se so owura osu awaregya ya unya aware pa ebi kura na nyankopɔ asiesie foforo bi da wanim so obeware biem uja we abeware biem akotim onya ya chiwe die ma me kwakoma to ye mate ekoba nse ya na abreho pa me hwe nanim kura me wure kura ho na ka ye ba beko ababa wanu wakoka Iraq no so ye tam no so akoya asem foforo Amelia se o man away Bako ona so wo ma me ho no nyame beye wati 0551 0551 0548 0548 na yenkon homa so slide so fu se ababa wo mpenu a wo meyemu ade no nkɔ ne ba bi tia yenkan to kyekere se akyinkyina atwan be ware Amelia o enti beyemu ade ne kɔ ba bi tete oba ne kura so nware biem yaka dia wo de ye no 0551 0554 0548 now 31 0548 now 31 hello what is happening? Hello? Hello? Yeah, when you? Haruna yentio. Mepacho dano wompene nkwana. Opene nkwanti so osi awade no wajai tinu oba ha no. Ndi se uto nkwana se na yosa. Dan na kwe, uto obuza boy. Ndi dana wakaze de na ha ma no de. Ehu nyaze okokoje. Ngonja no nko sento na no hunton me dase. Okay. Hello. Hello? 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 Baby, I'm free. Baby, I'm free. Ni katachi yetio. Hello? Hello? Baby, I'm free. Yentio. Zama fanti mkatafu wa penza bofo. Yentio. Eno de monka ni pa mufono do wa omode obano kwa tita na view. No, omode obano nomda kwa tita na view. Ndi kana senke ya na bi no omogia. Omonya ji wi na zo obana kwa zo no. Ndi no la ma ndi ta so mu ni pa. Kwa za mama no go awonye ke na view no wi nya mama ni na wa. Onye ye wi de na zo obano. Ase family me de obano ama ne so atono. Ndi oba de to ye bia na o ye. Yeso mugeli yemba nipa kango tisa na mfie. Yomo nipa na mfie no wa hakura no a yemba ngo tisa na yemba ngo tisa nipa. Ngoya ya mamna ni bia na tisa nipa na go atono. No ba de ne enzo oye bia. Tisa mamna na to mutemi. Nipa yemba ngo tisa na mfie. Nipa na mfie zo ya abua. Ngo ngo muse wo kana. Bia ma mo mo bo bo wa o mo wale a o mo bo ma no. Wa nye bia mamna ni bia ni tisa nipa na atono. Na chese obonani a obonani tu no aya asem wo. Hello. 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 Baby afrefre udi. Hello. What make baby afrefre udi.
Hello. Hello. That's all. Maybe it's quick. That's what you say. The car was enough. Yet you. I wish you the okay. No. But I have to my time. I think I'll come meeting mechanic there. I say, I don't need them now. We do just ready. One. I was you plans to say now that's wrong. I said the attendant. The next one is on Kennedy. Now, and the names are about ones, you know. I can be actually my dear in a book. I'm not set at the afternoon. So, car. Then I think it's no money. So, they don't find a account. They need to make a no, okay, Medasi. Slide no, you're not just what in Sabakan and Maria. One of crowds so baby or Yedman. Kachinano, baby of a dark wompe. There be baby a Dune Yaw Buga. Yes, many pack in one. Hello. 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 Oh. Hello. Baby, I'm free with you. Good evening. My Joseph Katachi, baby, I'm free with you. What do you mean, Mark? Okay, say free. Intention. Yet you. That's all. You think that's only the chico to the back. So one in the Jawa, I was so Sunday to 60 hours. And if you're not what Yaira, then was our Kofaba. You cry your Kunari. Oh, but David. Oh, it's also what a Jawa. Also, about what Jawa. After my money taking the matter about how about catching this one, I want to say, our women. Into our level, is not for nobody to front stand and make no out of the money. I can't do a money. Not as any finance. But our money, the hour now, only just taking another number. When you take power, oh, I'm a watch now. Who is so much? People walking in a quarter. Watching our walk. Okay. Hello. Baby, I'm free with you. Oh. Hello. Good evening. My Joseph, baby, I'm free with you, Katachi. That's all Mrs. Them watch. Yet you. You see, flowing so over the China. There are piano, a cashier. It is a cobasape. Masse, Obana Barino, the man a crabra, lady, into a soldier. I remember a young son, so I don't know because of a cow born and so good. I'm Manape, and in Samba, into a man. It's a bear man, I so deep blue a man because of a cow booty. And I am ambassador. Yatimo said, dear, now, where dear war bunu prano, until you want to know what dear knows are. Now, I saw coffee or bar and pan in the does or bar no tuna quadaba before, into one time we was I will cry be Nusum Grabikuno. Mamma, what dear no, Beman didn't buy. And then I'm shady in beer. Noki. Hello. Okay, young Podumadian infancy here. Hagia say or no now what the Yen and trade in beer. And now be also the site example say in Pimpino, Sana Yana, a corner, say, you didn't train a choir what the Enwa, Yana, a managing so, and the Yamana Yakayaka, Divris and Entrino, Yakasi Copena, baby, crowd what Tiara. Quite the dear ma. Ya mamma Usan and Mamma so dear. Na so mumfa mamre bi nta ho se ampa ya je ona ntwe emu mema na se omhwe ma sanete edibu mama so because Ghana mamre no sabe utua na ntwe na se obo ba ne kuna amra ne ubedi kwaku won se yenwia no muzamifo no kwa bi so no nwoma ba ye no nwoma bi asesa so bo ba dwetire a eno na be ma no be di afiri mu yeah
And then you may be assassin. And no tin when crumble of Voshu, say no cry Obana, yes, and now the respect manner. Obana cry, how move? Then there's nearly be answer Marco, and so Jennifer Banku. Obasu when you know Oba no man's good fridge, according to the American. What's happening with fridge as a man in I say? It is like another Roma, open target and catch a boy. Sir, yeah, O Tiena, yes, we here. As somewhere best not try. Yeah, Sompa. Ah, Haja Kwakoma to Yamati. Me wo GD kese se ne wo akoda beda asundwem efiri sabria kosi be February beda asundwem ontimi fa san kan so de ne saka wa bra bebo mama ne ya de number be ma no otima se so de ne saka wa bra bebo mama ne ekoya we sla be fa so okuruma no efiri se yentra se ma ne meku ansa ne akoya la ila yenye sa de no da bia da watima se wakoma to afesu ko mo apo se nka we me bo ai ekropo approach for madaroma asem ya wisu yenim de mutimi ye asem no wo my friends mo meye case de na so mo me hwani that's it mame kwa koma to ye mate ye no tententu no e bebo ye ntabam we ya bom sa slide untimi nyo hwe biem kwa koma to ye mate yes odi akoya Apostle Continuation Church International no manje patase akokoso pese Pastor Stephen Odru oni senior pastor odi nyame asem emu hwampa de ebrew akoni ansaso no obi biada wo boaye ema ene Sompa Asem Mpe Nipa